Pimpimi enuni aduonu num yim na kyese nyame waye yadom kakra wode yen eko enti afe na wode wafidie na to ha yese yeda wase nyankopon onhye papa Max Morning Dew dwumadi ya hyehyɛ ma wo se efri dwada kopum fiada anopa no nsia kopum no nkro ye gya mu dia ma sports park no ye de segment ahodo bebrebe ebesomo ya enye asemketoa ye da nyame ase ba akotie ne yekoso adefo ntintan fidie no so ya kyese wobehu so wobetimi ahu ne ekoso o mankonkron Ghana mu eno ache no ye kan ye gyaden ye wo People's Parliament ye wo Billboard ye wo OPD ye wo Tech Tip kyese tips no so akese nko a ni nyina nkamfu ase de be ya betimi aboa no asori waka afiri wukete so akwakoboa na oman puntuo akwanenim enti afi na wode wafidie na to ha yese yeda wase nyankopon enhyira opa na sedi de bia mekase production team ni de ye ready abri na si ebeba abesomo enti DJ Hollywood jiremu se producer technical assistant DJ jeze bibia manager nso kanedin ho enti ono so wo boy papa ya enya semketoa sanso ena kwasua green wo ye ready akwasua na tisai boko mini announce Adom bibia boko production assistant Alexa Nyankopon ensure no papa passenger wono so wo boa na dwumadi ni ekoso na wadi ye ntwentwen ye na ase nyame ya dom yensa aka Reverend Eric Afo Mensa Junior ai wo boa ama asori ya na ase Nyankopon adwuma akoso yie ewo Miracle Worship Center ya eno ewo Santa Maria Hasei Nyankopon ya dom yensa aka no anopa yi obeboa me ye de yen aseda segment no ahyehyɛ so ya enye asemketoa Reverend na wo te semponi ne esanso mo akwaba e ba Max 89.7 FM so ya minua ba yesu adom bibia boko die ompomu yesi na watwe fufuro mu papa na anopai die ya hawo kakra agya ya mawana ya hawo kakra ya mawana ne etia mekase ya mawana ne se wabo homode mpa driver wo do tam ye adwuma Nyankopon hyira pa ne yesa de a na ne yepesi oboa ye ne se unse obi wo hono ma enakwaye bena de ye no na bibi da nani so ne nsan nyanka emfiri nyame ho yesi da foforo ade nkuranhye sem na wo beka manipa no amanipa no ho aba no ho so aka se we die na kaminim se nye yi enso asema mate e de afi Reverend Afo ho no bibia betimi ayeye ya seda segment no sanete minua ba meda wase anapai so ebeda nyame ase biem ewo mpempenso a oni yen edu amen o kasa na o kasa wa hame on hame ye edwuma ni de sanete kwasi abri bia e be fere obi a no se unya umma akwanya na oso ho abele ho na kakra wo no ntumi mfemmoa kwase se edwuma ni nkoso ha na ye wa hame na obi etie me ende anape bia na your first time a utie me obi so no ma no wateme nka obi pen but Max FM had your first time a utie me a dia me ka kire wende anape se bibia enkechi emawo minua ba na o ka se enra odi bibisi obi di bibisi nani so wetumi achieve sa target na odi si nani so no wetumi achieve goals na odi si nani so no enti amana bemu ayeden ebu ama ne ra ho ama ne kra aboto enti anape kra no onhu se onfiri fie ento aso se onhyehye foforo na adwen na aye ne se bebi a niema esi akodu ne de apem oye bibia anyeye anape mi wa na me hye wonkran aka kire wo se enkechi se wo bekoso na wo de wo were ahyanyame mu na de a wo di si wani so na enra afia etwemu no anempo afia ye wura mu wodi si wani so se wo be achieve obenya a wonsa enkaye no the fact se wonsa enkaye de a wodi si wani so no enya mbemu no nkire se embemu Nyankopon na menu mienu yesom no na Nyankopon na yesom no ode bre ni enda ena ode ye na ade enti ende enra ambemu a ende no ebetumi abemu ama abebuo amaye hu se yesi nonsia ebo emprenu enti enra na obi nonsia ebo na anapay so obi nonsia abono na enta ade ensa no na wosu nonsia ayeden abo
ti dia meka kyerɛ na ne sɛ me wa be mu mbu na mmom fa w'ani ɛto Nyankopɔn a wone ne ɛnam no so na fa wo wura yi na ayɛ den ɛhyɛ ne mu ɔno pɛ ɛne nipa a ɔndi wo hwammɔ ɔno pɛ ɛne nyame a ɔma wo saa ayɛ den ɛnsi fam ebia wode w'adwene ɛne wo susuyɛ nko a na ɛyɛ den ɛyɛɛyɛ ɛno nti na deɛ a wode si w'ani so no woantumi anyɛ ebia woyi Nyankopɔn afiri mu ɛno nti na ɔno so ɛdane n'akyi ɛde maa wo but anapa yi mekamfo no ɛde ama wo sɛ nka wode wura yi na bɛhyɛ ne mu wobɛma no ayɛ w'ani daasoɔ wobɛma no ayɛ wo fapem w'adeɛ yi naa ɛmfa wo ne nea abrabɔ no ɛkɔsi ɛmfa wo ne nea nipa aka afa wo ho ɛmfa wo ne nea adamfoɔ bi ɛde ayɛ wo ama wakyɛ sɛ abrabɔ a wobɔ no wo werɛ aho waba mu abu ɔno nko ara ne nipa a ɔyɛ Nyankoropɔn koropɛ a wode wo werɛ hyɛ ne mu wode wo ho ɛto no so a adeɛ yi na de bua wo na ɛbɛwie wo yie enti kyɛ deɛ akyɛ na mmom ɛnka akyire mmerɛ na wo ne asuafoɔ no ɛnam no biribi asie ɛwɔ Matthew chapter 14 verse 25 ɛde ba no ɔhyɛ wɔn sɛ ɔkɔ bepɔ bi sɛ akɔbɔ mpaeɛ na mmerɛ a ɔbaeɛ no ɔhu sɛ ɔmo ɛte kodoɔ no so a ɔmo yɛ den ɛkwan kodoɔ no ɛyɛ adwuma na ɔmo hu no wɔ akyiri sɛ ɔba no ɔmo yɛ mo hyee wɔn enti ɔmo ka ɔmo akoma mu na ɔmo adwene mu sɛ wei deɛ ɔyɛ saman na Peter ɛteɛ mu ɛka sɛ Yesu sɛ ɛnyɛ sɛ woyɛ saman a ana ɛyɛ wampa deɛ a ɛne ma me so mmra wo nkyɛn na ntɛm ara ɔhyɛ ne sɛ bra me nkyɛn na Peter efi aseɛ sɛ den ɔkɔ Yesu nkyɛn ɔbɛn Yesu nkyɛn na bra ogu so a ɔkɔ no odum pɛpɛn so bi no ehu ɛkyekyee no ɔhwɛ sɛ deɛ na asɔkye ne ɛbɔ na ɛma ehu ɛtɔ Peter so enti ofi aseɛ sɛ den ɔmem Peter ɛyi n'ani efiri Yesu so ɛde n'ani ɛto asɔkye na mframadenden na ɛbɔ ɛwɔ ɛwɔpono so no ɛde hyia no no enti ahu ɛka no na ofi aseɛ sɛ den ɔmem anapɛ ebia wɔyi Yesu efiri mu wɔyi w'ani efiri Yesu so wɔde wɔn ho ato wɔn ahoɔden so wɔde wɔn ho ato wɔn nimdeɛ so wɔde wɔn ho ato wɔn adwene so wɔde wɔn ho ato w'adamfo wɔfa anaasɛ wo maame anaa wo dɔfo bi ɛso ɛno nti wama ɔno ayɛ wo fapem enti mmerɛ a asɔkye ɛbɔɔyɛ no mmerɛ a nhwɛmbɔdeɛ ɛbɛɛ mu no mmerɛ a ɔde disappointed wo no mmerɛ a bɔhyɛ a ɔde hyɛ wo sɛ ɔbɛyɛ adeɛ no ama wo no ɛnya amba mu no waba mu abu baana pɛ sɛ ɔmama Yesu ayɛ w'ani da so a ɔne ne yɛhoɔden ne yɛn nkwa fapem ɛne farebae nti ma ɔno nko anyɛ w'ani da soɔ ma ɔno nko anyɛ wo focus na ɛnyi w'ani ɛmfiri ne so na abere a wode w'ani ato no so no ɛmfa wo ne asɔkye bi a ɛbɔ ɛwɔ abrabɔ no mu ɛmfa wo ne mpɛmpɛnso a ɔhaw ɛne amanneɛ amene wo ɛbɛdu ɛwɔ abrabɔ mu anapɛ sɛ wotie mi a mehyɛ wo nkuran sɛ ɛnka akyi ɛbɛyɛ yie ɛnka akyi ɛbɛyɛ yie ɛnnora a obi da ne kɛtɛ so saa ma adeɛ akyiɛ n'ani ankom ne nsuo nko ara na ɔkyi yaa ma adeɛ akyi no anapɛ yi koraa no ɔnim deɛ ɔyɛ anapɛ yi yɛapam obi ba school fees yɛbie school ɛndɛ ɔkyena ɔnni sika a ɔde kɔtua fees no ɛsiane sɛ nneɛma agye agu abrabɔ no nneɛma mu ayɛ den meka ahyɛ wo nkuran sɛ ɛntaa sɛ nonsia ɛmbɔ anwummerɛ biom ɛndɛ na yɛnwura ɔkyena mu no na wo Nyankopɔn no wayɛ nsɛnkyerɛnne na wo Nyankopɔn no wahyɛ ne ho animuonyam anapɛ obi ɛkɔ na de tɔn dwa so akɔtɔn adeɛ ɛnnora ɔkɔyɛ no yɛantɔ biribiara nti n'abam abu anapɛ mehyɛ wo nkuran sɛ ma w'abam mbu nya adwene foforɔ nya akoma foforɔ nya sunsum foforɔ na fetu anammɔ no afa kɔ ate na ɛntaa sɛ wo hyehyɛ wo nneɛma no anwie no na wo Nyankopɔn no a ɔyɛ ɔkyɛ so nyame no wakyɛ ɛma no aso so ɔyɛ nyame a ɔkyɛ ma no so aboa ntatia so nti ɔbɛkyɛ ma no ayɛ dɛ aso so anapɛ obi etie mi ɔda hospital doctor aka kyerɛ ne sɛ yadeɛ wɔ adie ɛnyɛ yie wanom aduro saa no nso still ne ho ɛntɔ no meka ɛde ahyɛ wo nkuran sɛ ɛnka akyi mɛngye mu ɛma waba mu mbu Nyankopɔn a ɔyɛ yaresafoɔ ɔno pɛ no bɛtumi asa wo yadeɛ doctors deɛ sɛ Nyankopɔn anam ɔmo so amfa yaresa amba a ɔmo ahoɔden no sintɔ ɛwɔ mu nti fa w'ani ɛto Nyankopɔn so na ka kyerɛ ne sɛ Awurade wo ne me yaresafoɔ wo ne me ahoɔden wo ne me nkwa na ɔbɛgye wo ama wo so w'ani daa soɔ awie pɛyɛ fa wo werɛ hyɛ ne mu na ma wo no nyɛ w'ani daa soɔ
ɛma waba mu mbu nko ho. Don't throw in the towel yet. It is not yet over, for God is with you. This morning, God is with you. Anapɛ Nyankopɔn ɛka ho. Nti mehyɛ wo nkuran ahyɛ wo nkuran aka kyerɛ wo sɛ ɛmma waba mu mbu. Ne asie biara no, baabi a wadu biara no, baabi a abrabɔ no apem de wo akɔdu biara no, gye mu ma no. Sɛ nka ɔbɛgye mu de ama no nko a na waka kyerɛ Nyame sɛ Awurade m'ahoɔden apem. Aha ɛna menim deɛ mensusueɛ me nyansa me sika de me edu baabi adu ne deɛ mentumi ntoa so biem. Ɛtumi gyaa deɛ aka na yɛ dɛm de ma wo. Sɛ wogye mu ma no nko adeɛ a na woma no yɛ wo fapem obi biara ɔno pɛ ɛbɛtumi ayɛ nsɛnkyerɛnne. Ɔyɛ Nyame a the last minute God no ɔbɛtumi ade nsɛnkyerɛnne ama wo. Nti mpa ho obi ɛkyerɛw exams wampaase nti na ba mu abu ɔsɛ exams yɛ ama mpaase deɛ mentumi nkɔ m'anim ɛwɔ abrabom. Saa kyerɛw biem ɛma wo aba mu mbu. Nea ɔbɛkyerɛw no ɛndɛ no nea ɔbɛkyerɛw no ɔkyena no Onyankopɔn yɛ Nyankopɔn a ɔno na ɔbɔɔ me ne wo mmienu no ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama wapaase wo exams no. Wapaase wo exams no nti ma waba mu mu anɔpa yi baako a mesua ne sɛ abamubuo deɛ menyi mfiri m'abrabom. Very good. Akosua Reverend Akasa wabie pon na ama yɛn ɛde asɛm ne yɛka kyerɛ na anɔpa yi Reverend ase Nyame enhyira no papa. Ɛgya wɔ mo ne asɔfoɔ yɛ mpanimfoɔ yɛ papa no mu a wɔn di yɛnim ɛwɔ yɛ Nyame so makwantua mu da ne abrɛ nyinaa yɛfrɛ wɔn a wɔn gye yɛ so de nkranhyɛsɛm ne anyidisɛm ɛbrɛ yɛ ne yɛtiefoɔ ɛna nso so yɛda Reverend ase wɔ nsɛm a waka kyerɛ yɛn ne yɛtiefoɔ yɛ yɛde bi ato yɛ kotodwe mu a yɛde ɛbɔ bra apem akɔ yɛnim so wotwɛ sɔhwɛ ne enra ɛna anya yi a ɛno nkyɛ sɛ ɛnɛ enye yi. Reverend yɛda ase bebree pa Nyame enhyira. Amen. Enti abusua Reverend Afo Mensa Eric Kennedy ho wo boa ma Nyankopɔn adwuma na sa sɔrefaku a ɛno ɛwɔ Santa Maria ne din ɛde Miracle Worship Center Living Miracle ma me fan ka ho sɛ tiase ɛwɔ mpa ya enya sam ketwa nti Living Miracle Worship Center ya ɛno ɛwɔ Santa Maria. Reverend Afo Eric Mensa wo boa ma Nyankopɔn adwuma na atimi akɔnanim ne sa no pɛyi wabɛboan we de yɛda nase pa sɛ agya waba bɛhyɛ yɛn kura nti Reverend abrenya nso yɛbɛfrɛ wo na ɛyɛ no wabɛboa yɛn ahyɛ yɛtiefoɔ yɛahwɛfoɔ wɔn mo hwɛn wɔ YouTube Max FM Ghana yɛda mo ase ɛne mo nso a motie Max 89.7 FM yɛsɛ Nyankopɔn nhyira mo yɛdan yɛn ho aba agya yɛba ne yɛde news headlines no abɛsom mo ɛwɔ yɛ feed kɛsie so medin de abena krantema mozino yɛdan ho aba sisia.
9.7 FM Max Morning Dew no asuguso a wutie for ya damu nyina asebiem eja yenyaje aseda Reverend Afo Mensa abeboa de ne yesi Nyankopon enhia no papa waka ye ho mnisa won so wa ye nhira ena no pay agosu ya de na trendie e wo social media ko wakrata ene ne ho nkro ne ba menu ade ya trendy de bebre ye doso doso papa se menhia se de a okay ene na menhia se every GH Page News or say I was a gold dealer before becoming an MP. I was a gold dealer before becoming an MP. Joanna Jan Kujo Ametifi Central. Na chese mrashebedwani a wogina mu e wo mrashebedwefie ema Ametifi Central for NNA wode atudwa wo kire se ansa na wo beye eye mrahye bedwani no eya de se na oye gold dealer ye ka gold dealer obi a oye agudie hudwa na kese odi agudie hudwa enkofo ka se nani gi gold hu nani biri gold na osi da bi ansa na wo beye mrahye bedwani no na edwadi a wodi na eye gold hu edwa ene na wodi enti enede nani gi gold hu an esese nani agi gold hu nti o say I was a gold dealer before becoming an MP. Joanna Jan Kujo ene o de nsemi atudwa ebusua ma yenhye ensem na sese da kosua aye no me hyeme de na se e wo Daily Graphic de bo krata no da Daily Graphic de bo krata no upege mo kesipa edanimu was say 3 years on a PhD livelihood remains shattered. Na ye nyina beka se mfie miensa etwemu energy se wonu ma omutu fam agudie ko bomb blast niema ye ko wie che na se kura ne dinde apia to de ye wo mo dan so ne wo mo munya dan ye so pepa kura de na ka wo masam ye na mu wo mo prepra ye ene ensem na nya asem keto akura nam so ema abanda da etwa mu boa ye esisi dan hodo bebre de ema wom ya enya asem keto a nanso enne ekopim ne ya enne ye di emfinhia miensen wodimu se adehie ne amanfo no enye dan na yesia ma wonom na wani gye hu eniema wo ma hwere eniema wonom ahwere ya enya asem ke 20 apieti kronum anasa apreti kronum no apieti no kwasem TSE ne twato nti apreti wonom kronum no se yesi ye hwemu pa mfinhia miensani a kyese asem isi ye ene sabe pemu ne wono mo mutimiti ase no wo mo da nyame ase nemu ase ekuro no mo tetete no wo kuro mo na se nipa ta ewo bira wo ho no ase nsaman kro no eya yire wo no enso ye bom pa ye se ja wono mo eye wo mu kurom na ho no mu free die nyame betimi aka wono mo nti Daily Graphic de bokrata no ne kase pa edanimu ena kyese yaboboso bi amamo atie anopei mame fa we nso ento aso say LPG founder and flag bearer Kofi Akpalu has been held in Iroko custody for 5 days after his arrest for failing to pay 10,000 Ghana cedis. There be 10 million, 10,000. 10 million Ghana cedis bill. Na chese ni nyina ne se ukopie mu ewo Iyokofo akache a enche na wotwe twam yi ene ye de betu dwa se Iyokofo ni fa bi a ehwe eye ajapade ho ansem so akwakotabiri eye LPG founder Kofi Akparu ye de na kopie wonum akache ni nyina ne se wonum ehwehwe ne niemam ene kwan ofa so enya ne sika bi ene na ajapade bi na ekowi akire no eba se esese wonum ema ni bail dia ene na wo mu disika botere 10 million Ghana cedis ena atu ni tiri so wo metua na wonum enja no eneyi ena aba betodwa se eye enafu amako enum ni ya wonum eche no eye ade se still a ye wura Kofi Akpalu eda so ewo Iyokofo akache esan se sika botere na ye de atu ni tiri so ye 10 million Ghana cedis no wontimi entria ye nti wontria ye de ene na ye nja no nti ene de woda so akosu ye biti ye pa obi o de wa hye home ayi na he 5 days some ha party no na mamento ensem no so party no friend is ono ya ho sa na ogiso o kwani party ni din a LPG was some ha
na so me ha Meyine. so sa Meyine. wo de fa to social media na obeti ne nkrofo ba be kan me family dey every daily guide de obokrata na kasepa de ni mu ene se ose police arrest aburo enye DC kasepa eda daily guide de obokrata na nim no ene wo chem sa presifo ensa kan papa abronye no webu say abronye wo ye hwan wono the Bono regional chairman Edma New Patriotic Party metre MPP wosunko oko amanyuko no wono nkrabata ewo Bono region papa e wono wodi wonu manim se chairman ya je saprosifo echire mu a ne nsem bia okeka ye no emmoa ma oman ni mpuntuo enko nanim da biara da ne nti ye woseja ye invite no no mu invite no no nrada ne anya asem keto ye nyina enim se frifia da nyina na prosifo hwehwe no ye kwa wi akire se wo mu bokora di wura mosisa bo fie se ka wo mko hwesa bronye tete ho no mu a enso mu ye ne kese woni ho no ma nura bebe to odwa se finally owura Kwame Bafo abronye ya prosifo ensa kanu agese wo bo manhwehwemu akosu yie papa ya enye asamke 20 bra kanesen YouTube Max FM Ghana krata ne nyina gu ho no se chapo information bia nso aye kan wa ho ne nyina nso edede na kwan mu ho no ma wo benya bidi wani krotwa wisi ahwene esentemo ahwe na ja won so wakenkan bi nti se de akosie no abronya DC daily guard ebokrata kese pede nimu no wose aban ensa kana eja wo bo na nhwehwemu nso akoso yi na no ni kanodo na nyene se wo kani abronya ano ye redi nyame ya asemu ma mefa we ento aso minua o say Ibrahim Mahama and SSP officially takes over Black Voter and Sankofa Gold Project. Pause Ghana and an award and semi atudra. Nature Yura Ibrahim Mahama, Yenimuna Jatasment, wono, ene kofa baye, wono, ene dear Nimuma, a jatasment, Yenyan or my Ghana mu, or Nukroya sign Yura Mampeni, Nibushi, ni cousin, my main canessa, and why the betu just say, a yes Sankofa, a gold project noir. Ene Black Voter no ho ensem no ade sesesi an empanimfo ama kwan se enimdifo a wonum ebetumi akoye Black Voter mu na sankofa gold no wonum atimi ahye sa adwumadie na ase no wo mo enhya se sanse wo mo abie kwan mu ene yi na Pause Ghana ade atodwa se yewra Ibrahim Mahama ene sa anwumakuo yi aka bomu a wonum ehya ade dwuma wo Black Voter no so na afi nso so sankofa project no nso eso Abusua me family e de Free City Online na kasia eda ho no mo say ECG seek 224% tariff hike to restore financial stability. Not to say anyina mu ahoɔden dwumaku a ɛwɔ ɔman mu Electricity Company of Ghana we a proposal ɛna wonum de ababeto dwa wo mo kyerem sɛ no kwasɛm ni wo mo dwuma wo mo di no mo bre papa enye bre o mo dwuma no so mo ye ne mu odin ne ba ne sikasɛm so a ya how bebre tai ba mu nti we di animu ya enka aban emmekwan na wonom ntum 224% akosua enye ba ko nya mienu nya miensa na enye 100% ena enye 150% wo mo gye no 224% increment in the distributing charges ne say nya sam keto akora ya nka wo mo hwɛ nim sagya empanifomfo ma no entum bi enti yemfa ne se bi a wo tria 19.80875 kilowatt per hour say wo ba be tria 61.8028 kilowatt per hour ya enya sam keto a no mo sese sa entumu itimi baso a ebeboa ema cross subdivisional equitability allocation ye brofo keto a ECG for the babel tuja eno so atimi agya ne nan so ye pa afa wonum se service charges na ekoso na boa ema bi a wo maintain o meters ne ade any replacement eno so betimi aboa wonum ye pa nye no nko ane ensam de ECG for the atudwa senka ebeyi a wo de enka beyi a nye se bi a bra force enka beyi a yemma kwan na ja wonum entum 224
percent na eja wɔn nso ntumi mua no mu sika sɛm ne nneɛma ato ape ɛwɔ ECG hɔ no ne nyinaa ntumi enye ne nan so yie enti sei na ECG foɔ ɛde abɛto yɛ anim anɔpɛ yɛma wɔn mu ntom nyɛ sɛ bi a 10% anaasɛ awurade nyame Nini ama mento aso free ECG mra. Where unya so American so where wuntimi nka. Ene ye hu ya di free ECG aba hensem so. Wei me de to aso free GH1 page or say. Domahine is as powerful as Otumfuo. Otumfuo is not above him. Chieftaincy Minister Ahmed Ibrahim announces government's position on Otumfuo Domahine impasse. Na chese ni nyina ne se ukopie mu ewo Ghana ha ye mrahye bedwafia nipa wo gina mu ema aban no efa no ahensem a owura Ibrahim Ahmed ena ne wodi atodwa se ya hensem ene mente me ho ase a ekoso ewo ya hemfo titiru oba no efom hanom a Domahene ene Otumfuo wo kire se aban ne se baako nsene baako na chese obi nsini bi Domahene ewo ne hene ene Otumfuo nso ewo ne hene na wo mu nyina ahene no susu edimu eni ntino saa mente me ho ase a enam so ya eba entumi ma empunto bia emma ye fa na hensem so se ukọ nkro ana ye mantam ne ye mansini ni mu a enka ohene we nu ohene we eka bom eye adwuma na nka apagya ye local government no wo se enam saa mente me ho ase ni ntino entumi emma empunto enkoso ewo ye man Ghana mu eni ntino aban no eni we yafa onu so so oni we yafa esan se afanu ni nyina ahemfo a wo mu nyina edimu na wobi ensene opi ena odi ensemi atudwa nti yewura Ahmed Ibrahim ya woni chieftaincy minister ena odi ensemi nyina atudwa mamentoa me de no so ewo 3 online na was see Mahama to host presidential media encounter on September 10th, 2025. Nache se Ghana Mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama wachire nyankopon ya duma akwaye Wednesday michire wukuada September bosumida etosu edunu wone media fo be hia pa ya enya asem ketwa ye hwe nimu se enwumire no wotwe nache se 8 p.m. ena sa adwumadie ebekoso ya sa statement ya ababeto dwai yewura Felix Kwachi Ofosu ena nensa ehya se ekopie mu ewo presidential wonomo akache honomo a wono wogina mu se presidential spokesperson ena odi atodwa ya woche se we die ebetimi aboa pa ma resetting Ghana agenda na timi akonanim enti eno betimi anam so emen centrofo ekukudam afri wiase atifia toye poye nyina ba be kabomu na wono so nani so ade hu a ansan kwoto aba wode to dwa no yetimi akwakoduedue mu kakran na oso ohwe nim se ansan na sa media encounter yi beko nanim no na aboa ma productive and engagement segments and Ghana has a fan say bia when ya sem pesa ukaka wasem hi obi na aka wasem central for dwumadia Ghana Mampani sa na encounter yo de betui betimi aboa pa ma ehu kura no ba ko ode kan wo se ehu a ya na hye en central for mu no betimi ayi ni nyina afiri ho no ya enya sem 20 ye nyina ye hwe ni mu se wie be wochina nwumire no wotwe bebo ne de na presidential media encounter no etimi ahyehye so na Ghana Mampani na nsima wodi kan dia todwa opeso wo hyemu kena no ebetimi aboa wose wensu betimi aka ho ama ye national interest akonanim ye pa afenso ebe shape Ghana ye political and economic landscape and we any ensima 3 online ediba ya makenkan bi amawo anopay. Okay, minua ma memfa wei ento aso eye na anu ya na eja ba se ya de nyina ye musical icon dada kedi dodo na afre dada kedi ene din ankasa abusua edeto no eye kwakudua dada kwakudua wo bra wo call ne krechi na abusua ye se na anu etwa mu no na wonum ebetena se ahye na yida na ayida no wonum ede hye eye 6 September na ene ababeto dwa se
yeyi afri eye 6 September akwa dina ana akọ eye 20th enti we say Dada Kedi's final funeral rites on September 20th 2025 at the State House Forecourt in Accra. Graphic Showbiz and our day atudwa nti ni nyina ne say eye no ananka ye hwe ni mu say eye sis ya ene atwamu sese no enya amaso na abusua kọ asetena no wonum e de akwakoche September bosome da edoso aduro no ya ewo ya nimi na eye ebekoso ewo State House Forecourt ewo Accra na chese nye State House na nkasa mu nemum State House no na nimu e na wonum ebeye yewura Dada Kedi ya oye eye musical icon na yie no enti ahwefo ne adofo nyina enye na yenhye no so na me faway every graphic online na graphic online dia babe tudwa ya professor Adai Stephen Adai said ya adufuro na ta frenu e dia tudwa ya wo say remove GS officials from WAEC invigilation process to help curb exams more practices na say eniema boni ya na ekoso pempi no ne ya hadwen kura ne se enkura mienu ba kotie kura se ba ewo kurom ne ote kurom na wono ko onye bibia available to him ana se he no na mo san abomode ama na po ahye ne ho no akwakotwo no watwa ne se kama ne okura ote kura nso de agya hwan na ekwakofie no enu mu na aye Professor Stephen Adai ehi wono kopie mu ewa Ashase University a wo boa pa ena no wokyerɛ mu sɛ no kwasɛm sɛ yɛbɛyɛ we nyinaa me na firi hɔ agye sɛ GS fo mpanimfo na wɔn kɔtetetete hɔ as wɔn kɔ boa ma invigilation akɔso nso wɔn boa na wɔn twe apɔde ma enkora ma ba wa no wɔkasa obra wɔne nsɛntwofo di nkɔmɔ no wɔkasa saa enwiemu yɛ ɛkɔso no asa akwakɔ yɛ yare bi a etetetete Ghana fo no mu binum anti na de na yɛ te sɛ wobɛkɔ school enso unsua deɛ eno ne se wasora no pakwakwa tena classroom ho no mo ya enya asem ketwa na professor nani brie no kura ne se wo sesesei politicians no so abie mu kwe ya enya asem ketwa obetimi aka se o nyame ye madom na moto abama me a BC fu amwa ha sei meto nkrata mama mu de asua de wo boa apɔ ho asem a ena ya wo mutimi gina Ghana simpie so ebe modin akekanka yesi supervisors na won mo ekokɔ ye invigilation no bi na ekɔhwɛ so no wo manye kura no efiri 60 Ghana cedi ekɔpem 400 Ghana cedi de anya wo begyewo ne je se wo boa wo emo awiem wo boa wo ema che se ade a obi asua wo de mfinhye bebrebe asua no wo de one day pe na je de a he obotom ne akakɔtro no apase eno na Professor Stephen Adai ekire mu se ebra so se GS ebeyi saa wa invigilation officials na omo de saa wo ha we nyina ba no onwom frim se de be ya enkura ne be kɔ school be sua de be twera ehoma ne yie pa na aboa nso mempuntuo aba oman ne mu mefa we ento aso we nso so ka asem kro no a wo se yewura eye Stephen Adai na wo de atudwa a wo kyerɛ se eye ade se eye examination malpractice na kyerɛ se apɔ ya wo kɔ yesuku ahodo no mu a wonom ebo wo bra ye twere eye WAEC BEC anase wasi no eye GES Ghana Education Service aso eye a ehwe adesua ho nsɛm so won empanimfo na dodo no a enim saa de no ho bi eninti no abusuafo ana empanimfo enhwe na wonum enyi saafo no emfiri eye invigilation ahodo no a ekoso ewo oman Ghana mu nti we no so no so ka asem kro no na ma mensan fa we ento so say President Mahama to engage media on his policy on Wednesday at Jubilee House at 8 p.m. and so ye asem kro no a wo kan ye no me sign atwa so say the acting director general of the National Service Authority NSA, Felix Jemfi, has been reassigned after 7 months of being in charge of the authority to Ministry of Finance. Na chese ukopiemu ewo eye National Service for Akachia. Wapeni pa ye pawo no se wonjina mu se acting director Emma National Service adwuma ye ekuo no eneyi empanimfo asan ayi na firi hɔ no mo de ne kɔ asoye a wɔnom ehwɛ sikasɛm so empanimfo kyerɛ sɛ ɛyɛ decision we immediate effect wɔnom ayi na firi with immediate effect a na kyerɛ sɛ animanimu ya na entempa so no wɔn firi ne dibia sɛ acting no
enko eye Ministry of Finance na we graphic kire say wonum enyamfa enchiremu bia ma ye die nti a wonum eyi Yewura Felix Jemfi efri National Service Authority de ne call eye Ministry of Finance ne nti ne enkaibo aba betodwa no because ye bi ni ho ne ma me fast sports say nra mo ani tua enra de ne kwani nyame sa ne soro beweyem na ne ntia na ma Ghana fo ani agina wonu mo bom pa ese Awurade agien ni se World Cup na bi ebeko bi wa America ebeko bi wa Brazil ne ebeko bi wa Canada entika enra de ke yampase no kure ni nyame anim ni bronsabatiko enka ni ngwase kase pa ena nka beto wa mankonkon Ghana nti enra Mali ene Ghana ene ye de hihye so nya asem ketwa ansa na ye be kwakobọ ball na wonu mo kwakọhwa ye typhoid spectators no wo ma di kan kura ye complain say an enkonwa ye tue sika ba abehwe e ball wo so enkonwa no esu finya asem ketwa esu tan ya che say antimi anka oda sani bibiara se wo baba ba cleaning konwa isu amayen na wo mo de ka mo bom pa ye se bokobokoboko na ka bibi boni si ya ka dwuma mo de be DGF ne mpanifo enya asem keto so enura de nyame esane behwe yen enje se ye ball ni nyina wie no na Ghana Black Stars etimi ahye baako a eja malifo mrantie tuntuma kantinkanti won wantimi ansimu adabraka na je se nkunumdi aba hure won won beko Brazil beko won beko Canada beko won so beko America me kire United States of America wonu so bekwa akwagiram Ghana na mu aboa ema football World Cup ye eba so yi atadwifo wagoso ya tedene wo tedene enimguase ankrofo pe senka eba no enyama ho na epe mo de guase enyama o ho na epe mo me na me ka kire wagoso ya ye kwa America wo America aba mu nkwa de obi abepe so bekọ nti we de enimguase ye kwa Brazil obi anya maje so Canada nso nya bad I want to walk but a so nya bad. Na be we na mpina maso moja. Canada I want to walk but a nya bad. Na Brazil kura se ja. Se ne go say baby ane ha. Nti mu de mo se Mexico okay fine. Enti no ne ekosi ye no ade mo ye tibi diye. Enti aye sense 1-0 against Mali. One pe. Ba ko pe na se board obedi nkunu anya bebiri abehye. Ba ko pen ye de belifo nso kaja wani tue omo soso wo watuntu enra kudus bobi musa nra mantimi amebi unu mabre aden mabre o enra match enra match obi ani abre bompa ya Ghana no me she dem bompa ya se Ghana match de ye ntamfa ye ni ntosesa no kwasem se enti no eja anwanwasem esi wo ho ne se abrante bi de ne ayowa sa video ye kaminyana kamole tu ya YouTube no so akabeba okọ no okura ayewa tuntum ni tapoli ene wode ne makoto toni ni tomatoes aka ne banku ntosu mi na me ka kirewo enti ball ne kwaso na otwi ne meko wo di se de baya wo wie na se ya hye Ghana o se Ghana hye ne wa me preku but wotim hu se ye di nkunim de ne papa ne na ni age papa o mie na ni so di banku ni enchinam no ya enya sem ke 20 e bo no nkro sports pass fo no wono mu de ni aka ba be gurem so amamu na we die ne ye ka kosia ne se say ye Brazil say ye Mexico say ye Canada say ye America enija ba fie Ghana ya qualify na no na nka omo ye de edokron kwanso na die ya yiri yetam okay minu aka me last say South Africa Foreign Minister to touch down in Ghana in an attempt to resolve impasse between Multi-Choice and Communication Minister Sam George. Na watri mu die na che say ukopie mu ewo osoafo a wono hwe nkitahundie ho nsem so a wone Multi-Choice DSTV for die na che say ye chenkure ye twe ne daawere pa ni nyina ne say o hwe ama eye wo mo subscription price no omo ente so esan say esonrodo DSTV for Multi-Choice ono mo DSTV for hwe wo mo ase no wo mo subscription no eso pa enite na die echese aye back and forth na wonim say Multi-Choice no so ni ti efi South Africa enti enedi akwakoba ne say South Africa wo soafo a wono ewo honom a wono eye foreign minister ena nei wo ba wo kire say wo ne ewura Sam George na te ebetena se asinkonwa ama won ade yie ato yie said ye be ya Multi-Choice ehun subscription
subscription ene eho enkro ne ba no ebetumi akoyie na ama bibia so adadin ama eye multi choice enti ene wo say South Africa foreign minister to touch down in Ghana in an attempt to resolve impasse between multi-choice and communication minister Owura Sam Nate George over DSTV subscription. That is quite the multi-choice versus Sam Nate George. Now, I say I didn't opera. You know one opera man. Opera Magana, Opera Magana. Mamma fa way and to us. So social media phone eti and kai. Me pesi the video yi ebeto so. I way illegal galamsey manners. And I want ho aka adwam nti se social media phone eti yenka ye bepe se wonum edi ayi eto so wa hu ye video ya etwa goi na che se illegal galamsey na nka se illegal dada nti wo de illegal manners aha nti galamsey fo ena neyi wonum ti anya yi a womumu baako Akwasi atobo. Enti we de mumra YouTube channel no so Max FM Ghana. Na we de abra radi se wudi dia na de achen asem ya abra ho. Ye. Na ayi Sophie no only two ni sa no. Se anu wawunti ni ade na dwere gu ne so. Oh asase na dwere gu ne so ama wawunti se wakasa na se a wonum etu no. Se wo ahante so wo ba bia ni ti kura wo. Asa ni ti ni wo soro ho kakra ba bia. E blocks no ayi abo ne gu no asem ketua uti abusuafo ni bi nsusu wa kire wo se kwabene na ade no nya de wo no beja yo koso ya se nipa wo mahu wo mawu no enye bi ni ebi wo kura amona ne timi bu nipa ne gum wo bra ensuo wo mu na nipa ne droso ho enti we no de enya de be ye wo awreho won kase won betu fom agudie a enye kwampa so efe ne galamse ni die na we de o se amoka na tie ne gu no so preko because we de be se wo mo gi nwia no e de afa ayinim no ahohoro ayi sika no enti ma won hye ho sa wo mo gi nwia anwia no mo tutu nyina mo wi akohoro mo na wo de na ni se na je se nyefunu no kura hu ntia Dabi wo mo tu nipa na firi ho no manya kwan atesa nwia no sabu enya dia dabi ekose na wo mbeja nwia na gu ho senka we de nka muntu mu ne so preko because ba ku tu ye na so fini kam nipa no ne honam akwa ne biti kakra wo ye wo didi anopa ya na wo de ache na ano odin na che se ukopie mu ewo ye galamsey site bi a eno wo my Ghana mu a ayarehosem a asi ewo ho no galamsey ni ba ko ena ono no nyame ni na fofie na ze nitibua ani amwa no wo wato anananum ewo nse do ni nyina ne se wo sha amena ni mu a wo tu galamsey no ano amena no abu agunufu asesi a wato anananum ewo nse do okay tiefo ebesa da mu nyina se eja yene mo na te hanum na sabre de edu samre di a yenya de news headlines no eto dwawi agoso ya na wo se ECG for said ECG wo so mo pretu awrade asem we de ne ka de no kwatsem ni nyame anim se how many percent wo de ka mo 224%. Wo mo ka asem we nyane chenie ye hwe anim se mpanifo beja atom na enti no sa no na wo mo ti nyim oye ntimi nyim tumu ma ne nyeye nkofo de mo ka anye ye na mo betum di abese wo mo se emutimi de boa ma replacement of meters ni ade adetimi koso any one de ka uko ayi government officials bebre na no ayi na nzem wo Jubilee House o mudum light wa bra na meeting koso ade ye se ye de ka wonu mo de ka enti no kwaso ya ho no a nti o mo nkwaji o mo sika na mo ntua na sesi a no ya bomoden a se ye any water nyina ile ife ne se Ghana water limited for ni nyina wo mo ya mo de ntumu no na chese ya timamufo no bra na ye bre no kwasam se we de emu adwere mu enti bia na wudi wa woda na se wo hu nipa bi edi na woda woro ma wo betimi de afa ye numbers ya me de etoto dwa iso na ja ye timi afa kwan soronko so kra we hye ne kama na ja wo mo so atimi de bia me kase so obi edi ni birthday na sa wo de wa mani sika mpo a won kan kranhye sem efa manipa no fato nipa na brabo so na kwan be na obefa so a wo de sem kranhye sem yi obeka ade atro sa nipa yi abrabo so eno ne se wo fo ye numbers yi 0506 367 196 wo de fa so a
na agya yɛahwehye ama wɔn kama ya enye asɛm ketewa yɛsɛ nyankopɔn hyira wɔn mu di wɔn a woda nyinaa nyame ntonsu papa engu wɔn mu abrabɔ so na yɛka sɛ occasions ne a woda ne ade a na yɛfa saa akonya yi so de happy birthday kɛseɛ paa akɔ de ama maame afie nyamekyɛ ye we de nyankopɔn de na kyɛ ne mayi ampa maame afia nyamekyɛ enya mfinhyia no makomako aduosono social media for mommoa me moada woroma mommoa me paa maame afia nyamekyɛ enya mfinhyia no makomako aduosono entini man says 7 decades and still beautiful. Happy birthday to Gladys Amwaning ya dodo na ta friend se afie nyamekyɛ maame afia nyamekyɛ no abeto YouTube no so no enya sam keto akora was say one ne man na eka se wom say you are our father and mother na jese maame wadi dwuma se berima ene oba e woni ma abrabom na ne man se yen kan kire ne se they deeply love you ai ni din wonu matwa so aye no sisi ene maame nso ne din ne roso pam na mo se mo bompa se nyankopon emu ahoden bebrebe na o ma wo ahoden a enkwapa wom se de be ya 7 decades na wanya no betimi ato aso a na foforo nso abeka ho we yen ai akosua Hereford na de ayi ba yo Hereford station oh okay na de ade ba se ne maame ni mpon maame afie nyamekyɛ mo fa ne din nka ho afie nyamekyɛ nyame de na kyɛ ne paa maame afie nyamekyɛ na wudi wa woda ye Awurade enhyiraw onye okasiye papa ai onkoso ama wapomuden enkwatenten a wonfa bre wona akai wonfa bi kanso nka ho kwasem Awurade enye wadom pa ai unyini nkyɛ na unya wo na 70 years just we ka say wonya kore nyan afen wadi 70 wonya 70 maami hu ofe wonya 70 ko ya aban dwuma ko akọ pension ma 10 years aba 10 years ni hu ofe eti maame Gladys Amwani ya wo ma Hereford ni nuanom ta frɛ wo afie nyamekyɛ no yɛsɛ nyankopɔn enhyia papa sɛgya wayɛ maame ne papa ema wo no mu abrabom isanso ne yefa konwa isu aka che Ghana fo nyina sɛ nye birthday nkwa se birthday an event enti Dansoman Keep Fit Club enche wo no mu de annual great work no be hyehyɛ so na je September bosom da etoso edumiensa ai wo kyena nachi September bosom da etoso edumiensa no wono mu de annual great work no ebe hyehyɛ so ya enya asem keto akora na himfa no won be hase afiri won be hase afiri DKFC grounds no mo de abomu akɔfa Russia road ho Flamingo traffic light ne nkyɛn ho a no afi won be pie mu Ozongo junction no mo ne na mu Salvation Banana Inn exhibition runabout na fe won sign aba back to DKF grounds na ni nyina ne say Dansoman Keep Fit Club no omo de annual great work na che say nantie kese pa koso ya we nya nantie koye ye baby sa Ezra no fa mu nkyeremu no ma ye pa enti we me boss keke say eja ye information na ye de ne aka bia nso aka ho ama ye tiefo ne ahwefo enti ye dan ye ho aba ne ye de tech tip no you are live so be boy an pay enti ye be kwa akwaje afri ne nchen ye ba sisia. Welcome to
sugu so a wotie ewo Max 89.7 FM enkrande no ho asem na meka no na yedi kan ahye mo bosse eye Max Morning Dew no so no yedi segment ahodo beboa wo na wo so atimi akọ anim ni nyina nkamfo na omanyi mpuntuo ebetimi aba na enei hwan ne ye kọ no ho akwakwaje adesua yi nipa wo beboa ye mi akwakwaje adesua ewo tech tip no no eye Yewura Clive Fosuhene me sambo ni dini so biom Yewura Clive Fosuhene oye tech law expert and ye ban se technology ni ho nsensem de ane don't venture menko ho na enne no ye se ye hwe se emriti e wo biem na se mfie kakra wo yanim no bibia fe ne se artificial intelligence AI kwan be na be fa so ama ye businesses akoso e be kwobonim ana e be kwapapam enti no se bia wonti AI ne nka se wo ye nipa wo so ye samayo ne de Yewura Clive Fosuhene e be chechirimu na fe wa hwe se nyina ye be hwe se mfie ede yanim a eba no nipa koro wo ye business akoso ya business ya wo ye no AI betimi di wa kwesi sen se na ji se AI na ye bibia wo wiase o artificial intelligence enti Yewura Clive Fosuhene wo so ayeda wasem akwaba de ba Max 89.7 FM anopa yeda wasenso listen about na chancellor TFA echifo je so da wase abraw se jade bia yetete wonso wo beba beboa yem na anopa yi de ansa kora na bebo Yewura future businesses with AI no yesi apesi hu se AI no kora yade ba dia eye nipa eye obi maame eye hwan as the AI is na homa artificial intelligence now for the artificial artificial that means that enye me abodi eye nipa na aye na the nipa ya ni se the nipa dwene na ye hu ne master itimidi ehye bibi ni hye ancestry na itimi se ade we say na tie bitimi hye ade na me abetimi de ni nyansa ene ne hu mu a me hu fa de no ama de bisa de no sana ene ewiase ewe nipa etimi atena se se computers ananke yusu ediye ejuma se ukotena se ebia uguta computer dine bia ne uko abefu computer iso u check di se bia uko website anasa about content so about content so anasa bia u school nanka we research bi omatena se di nipa tini dwen na nipa tini sua de ma ne beye so ni before ewo dia wo sua yi no ye betimi akyere ana ye betimi the systems akodo aba eno so betimi sua de te se di nipa eye te pepepe na ono so timi aforme ana so no ante se timi take decision on his own only nipa de name odwene to see nipa a artificial intelligence that means that a near every year to a dear can be between aye and I little bit and no and they are machines into AI and nipa ever compete with men AI and doctors ever compete AI and drivers between aye and they are better car in pilots AI and control plane it will be weather no see the city when from my able view it high so good speed a high so to the boat and then it say every year you just say AI and one year babetna and abe wa my na any abe the African yen sheda we need the name be bring sheda ko yen p 10 abuche big say China and US it okay we are see after the abunwa for many countries are taking almost every kind of artificial intelligence and never be bring for the past few years artificial intelligence, your project is a bit generative area.
is about $1 trillion. It tells you that a Juma be free, every Jumaba, and I'm going to Juma. And it tells you to say, and as a catch, I would say, and conform be free, the funding will be shown. Because idea a basic idea to every year to say, companies are open, so a uncle, so any time you be in that album, say I'll bind here. Obia the shop in the warrior, or be pretty be a man that you may be kind. A man is a child bought the platform. A man go for a year, you more wait, let's say the young people have cocoa for 1 or more women. If the idea a bit, I am yes, me. For instance, we need to charge GPT. And Kaladi to say a school for by a Ghana Africa, a church here, and then Kalano Shadia, and Omni, and a mechanic assignment in the university. She crashed, and then Kaladi Shadia. It took us a whole step here, in Regiment. Wada ruma where ya kwesi apeso ko de ba ko 2 months na yasan to aso entino nka ba ma no kwan kakra bia ya jafo so hine we de mami musa se de na ye ka artificial intelligence ni ade sese ye hu se aja ewiase ni yanyini aduru hono mo ene ye nso a ene e ba betena na obi ho no ma wate artificial intelligence oni ma de kro na sa artificial intelligence kwan be na fa so eye na adwuma na dien na ye keka bom anase gadget ben na ye benya sa artificial intelligence no wo mu. Okay. Artificial intelligence no na make say a computer program. For instance, my main some to compare this is a laptop we use. And our phone we use. First, phone, who don't send me this one. Said the AI and say, who don't send me a swap and pop it up. Say a pop it up what the opposite women who do it intelligence. But they say no, so on phone now catch your phone say, me yare me tia me ya. It's then a hamia, who be maybe this one phone so. No, Busa say, a dear year to say me party with me. No, I can say, dear, me me and me him so me ade. Obit ki dia wo kan na. No, I catch you say, any dear malaria na yo. 85 draw in the 5 draw na ho beto. It is mean say no, adia kan ni pa bet na yemi, and adia kan ni pa bet gine da ye no. Ye de abefo nyansa ahwehwe applications no. Your money information you're feeding it with data. And almost said you want to say you are doing it. It is said can maybe have said you medical school. Na yakati ni say mishama na mishia. Ya di say mishama. They said that system mishia tikane ka said apem programming na offer so a better thing. Sama think mishia because the mishia multiplication and division here admit no me share did do my life na a calculation no me nyansa me wo sa di minimum na me dia solve it some artificial intelligence aye the information is feeding in the action no never be free to also share the I want to take decision on his own it's another day in near there and can be 1,000 there no and artificial intelligence is na e time na the Teriako hospital, Dr. Betty, what is also what is also a hospital no machine. You could now on my machine, this is me, and show you not actually say. The additional minister is so system, Munaka, we are the show the minister in Castle, one area, sanitary. And it's artificial intelligence, gadget bia ne bi womu. And na say gadget aba fufro na nsen e na ye behu eno ewo mu. Oh eye adia e bi betimi aba bibia so car kwa edu microwave edu and
books software you dey adwuma amu build saa ne mani be creation and ye what the and what sa ne bia ne say the aba ne say e be bo nipa amana ye bi jo tia da bi the chat GPT artificial intelligence who be the Microsoft Word first like artificial intelligence ni maybe amaka say bia download the machine the be the few boats and we editor na pese uchu bibia o ka chere no eno ada cho jo pese wo cho no nsusu mu adwem pepepe no ka so ma chere you di kan say o pe dia come ni patrol no na te say ne nkofo kra ha wo mo prepare CV bi o there jo pese wo ye ni pepepe na ya mo okay e dey say do ko chere na ga temperature mi ni show choma me na ko da fu bia fa pen no atrama no woni ni party say woni ni pe kasa nti wo ka problem a no a solution ni the amount solution na no no sua we need to the one no is the amount sa na di ne juma yeah sanity na we dey my fa last one enka ho na che say ye no enwie wie kura enti ni se obi wo ho no mu a e bi o use mobile phone bi onim se e yes AI e bi wo no mobile phone mo obi wo ho no ma o use laptop bi onim se AI ni bo kwan be na nipa ne be fa so hu se ono wo artificial intelligence e wo ne laptop mo na se ne phone also you were different types of AI AI ni go akodo you were narrow ones AI and then we say also phone you be Siri and I say Alexa also phone do be out make kasa good na aye bi ama it be go to call mama na show mama no say na wo kan say ane no show phone so di e de mama e du kan na nyoma ne de ba wo mama be for obe listening na yeah no eye ni dia ne say obusa bi na otra wo tro na he say e betimi aye a na aka to so betimi aye ene ye narrow ones eye nkitikiti say Siri ni ake ene ye wo strong one ene de e performance say e drink to say ni papa pepe na e sa drink kon kan class ni nipa e di bedru ba bi no say de ka wo ni pa de an ka wo ye bi hia wo say ye no yin hia obi akwasem the best of machine no e de ba be ye because the ka wo be yin na na ka ba akoda ene na ade ache examine na so saa and the bibia de be mani biara so e betumi aye even to the point say ene ye be nya robot a e betumi adije nkwala omusu onti we hwakola na ni mo nisa kwala de bu ofu ne ra ho e komode no so me na biane time we e wo so e bi say ye be nya sa ne mani nyina ene we betu bi esi bi we here house enti no e be no wo ko hospital ka be mu ko fu bi bridge na theater ene your machines are yet training your mom in India and no bit na show no you operation bit na your you doctor so be operation and the UK you very be company in the I think say no mun na say bit any minimum pa omo ye you form a mirror okay and the car FM stations more editors editorial people are mun and people sorry omo na ye mo editorial session mamo and what displays me back 600 so we na go fie if you say you the machines are and now one can say okay you the storage mean kitchen we go see Friday share the enka share the intro and then they say the top ayi so or even na no the amount ni ni the pass 600 we go fie it means that a baby so one person who share say na maybe am find your own ayi what you want to catch yourself? I don't tell you before coming to the your company is you need to trouble another time, you know, the time in the okay, and a good your company is the more. And then I know what I say. Or must say by the year 2025, almost transfer company into artificial intelligence. One, a company be Poland. And then think I know what I say. Omo bie omo system is say say me no ka say system obi tie ne ga obi tie ne dabani obi tie ne chi obi tie ne French at the same time wow it's a ma is to point ke be yo say ko dina ha na kan ne kasa wi ko dina na kan say yo mun hia sa ko ko bi e ko fon ka be hia mo ma ye voice overs na ko waji update ka ni adina ko je mi to be ni sika tell me and artificial intelligence you know
Sample for me, young. Yay, Radin, me were Clive once more can dear more the dear. And so only ni say the iron I just said the heavy Jim Kakra. Because questions no good and some na draw so messages na eba no so draw so. E say sika semi kura na nanka me pese ka wuti ho no bi. They say nipa no ba den wanya sika gu no boton so 1 billion o kan ho asem. We be say eh ene AI di sika ba. Sika na air for sa. And I said that from the SSA. But as a time no person ya no gensi yen. That's it. It's actually it's my panel. The whole week here discuss with the parents and I go back to because and I will be to school. And I school now for the time and when Paloma is share the baby Baba Montino. Not a review of a year, but that's machine a year more. Pass nowhere. See the dear point there, I will see you as to be able to be able to. And ya Baba and I say, more day. Now I'm for you, can you win more? Even doctors can let doctors share AI. And I said, the machine about to be. And Clive, and a back a cladia won't go try what trust sound, nay, as ray, nay, a kind of send ya dingy nano. I let me to chat. Aye, yes. And the company is creating about 200 positions. Wow, and the AI related. Yo, it is a winning beginning due on my and a receptionist in the day. Opinion of a reception that's now. Your buy your machines and that's so called internet so I know to look at you. I'm a member of the MTN Opera and I get up on. Press one, do this, press two, meaning I have voice artificial intelligence and not a certificate. Or hello to me so what money for money. No question. Oh. We dear better was say no pay what boy and pants so say okay was see 2 week ni na see wo ni ade no ye fa ne kakran kakasa de ye fa mo ye duro no wahu na aboa mo ye tie fo so atimi esua de ye say AI no enya ba betena e na aba no so ye say bia wa stagnant wo no wo improve ne ho ase wo dane dane ne ho ani ni suban kra chen COVID-19 wadanda ne ho ani wadanda ne ho ani nti wo ye tiasefo na enkwa wo mu amoja wo mu no so wa anye ready ene na ntu ana mo na yeso wo kwaja wo anesa yo ye better was say Owura Clive Kwame Fosuhene tech law analyst intending small ka nyina ewum na wonim ne woka ye better na sesa no pay so beboa ma ye tech tip dwumadie na wo max money deal no so no atimi akonanim ye pa Owura Clive ye da was ye besa ba nchen abetete wa be hawadwen yenso ye da se papa enti abusua we die madawroma ye dan ho abasisi a ja ye ba na ye de billboard na hyehyɛ so ye free so pɛ wani tua street vibe no and then so the question de chempa ye basisi a. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence deal kesi every max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shaseka Krawo. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae's The
Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then I Truth Conquest. Mo persevere, mo yedeyon. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Get it, yeah, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Welcome to Tuesday morning. Max FM. 89.7. Seven FM Max Morning Dew no asugusu a wutie no. Wutie nyumo na wonyontofo no eto na wutimu se watase nsam no nkakra na wo hwiegu wo se yo. Wutie ni ye nso ye se asem nto wa wonte nyumase. Asem to pa de nyumu de obeti ase nti ye besen adamase. Na yakachem se nyame nhira mo semu ne atena ye hye adwumadi na se gya mo ne ya na ekon nkakra. Na sabre de wofan ye drusu yi eyeya ni mu se ye billboard no so ne ye bo ede ewura ene ma ne pa bebre wo mu ntine se edusa bre ya fo dwaton de bra ne mo ho dawuro ema ade nhihye kakra bi ene wo ho ya enya asem keto me hye me de na se ede a free Max Buy na Max Buy no akofa Philip Essence phones de aba phones no e wo mu ahodo mienu ye wo Essence 20 ene ye wo Essence 10 Essence 20 ni so wo mu ahodo mienu na je say nyasam ketwa first one na je say bia na wo po bia na gig no wo yo bia wo de wo pe phone gig no so na watim de ye videos and pictures ne ma bebrebe enti wo be hia Essence 20 ne e ba with 256 gigabyte ya ye di 8 gig to no enu ye jamu e de amount 1475 Ghana cedis ubetimi so akwaje Essence 20 na enu be ma 128 gigabytes na ye de 4 gig aka ho no ye de ma 1070 Ghana cedis in 2001 kra afen so no so pe Philip Essence 10
Yeah, yema 128 gigabyte near the 3 gig internal memory attached to amawa. And no, 975 Ghana cedi, no so 2,000 cedi. Phone sweet, any nyamiama palm. Samsung Ebia na upe Philip Essence 10. And no, 64 gig. Yet the 3 gig internal memory amount near the amount 845 Ghana cedi pay. Your Philip Essence phones, no. Apart from prices, yeah, media to Johnny and 1 gig near the Ukra 100 cities to cry. One sabetimia cabintin your friend is a budget friendly phones. I a boy and palm in kitchen who dear aquasu ye papa. Must buy the Ubo Raho and Nea Meno Casaya. Ubenya perfect Philip phones. Eddie Amawan Casa. Yen outlets in the door, so now what damn can see a could be a junction more akaho. Satam near 45 outlets, Cassa, Conin Crane, a doom commerce the home. When so you are saying a beer county quani equanim. www.massbuy.com.gh Ubenya be at Odaw, Honia, their brew come sit at the comfort of your home near Fafon in Mrel. Samson, I will be to me after 0544019552. Now, only Eddie Enkita, when your home near no quaff for say, and yes, hooray, flip to Philips, Nina, a must buy, and Rakofasa, Philip phone, come a day, Abba. Nina, free a year Philips, and Sambra must buy Honware beam. Now, must buy say, we a unbeatable bundle office. Not just a buy 2 for less. Nina ane say, Fasika to be a better idea munu. Wabra, obesan so cra enya emfaso. Asha wohum. Must buy say, Bomodiana bopini must buy shop bia a benwo. And a showroom bia na kwaje washing machine. TCL washing machine and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save a cool 300 Ghana cedis. Ebiomun suso, Jewu Infinite Smart TV, and in a smartwatch for just 3,000 Ghana cedis. And not just say, cedi no, mako ediasa, and 3,000 Ghana cedis. Na ubi enswa, wa grab it with Techno Camon Pro, not just a 40 Pro no, what's on the smartwatch and so aka home. For a cool 3,170 Ghana cedis. Now we also saw Amunumu Honwa will save a cool 250 Ghana cedis. When you must buy so what they bring a tough for. A son say a unbeatable bundle officer. What the Abba Chesasikano, a Kitawa, Ubedi, and Intibomodia, not Tadi and a Kai. Now what Tadi and so na ya de mount a bois, airful. Must buy say. But Modiana visit your musho rooms in Ibia Ben will now be at all. A biomun so ya pe online a jediano, and not as a maba one emerantiano. Yempesi a bit to your tone. Visit our website in www.massbuy.com.gh. www.massbuy.com.gh. And your website in online jediano, no peso dija, and our tosania maybe ever online. And I say, whoop and chilemu and then put baby. Now we need baby a mass buy shop on Ebiwa. Frawamu was 0544 019552 0544 019552. Mass buy say we a unbeatable bundle officer. Wamudia bar yes say enjoy more for less. Mass buy quality you trust, prices you love. Nete se enyasem keto abusunya yen free max buy na yen call Medimosis Clinic and Herbal Center na we a hospital pompa eboa na wa wo honam ye wo ya wo honam tutu wo problem bia wo honam akwa ba bia no ye betene nyina afri honum se taje se wa ma enti bia na wo yo bia yare akura nkro aba betia tese wo so na yade ahodo bebre ene esa o Medimosis Clinic and Herbal Center honum wo be ma wo dwron so twa no ebia na problem kakra ba ho se wan ha se ammo ho bra enna me kam kire se be kakra de katita na be hye wa de enim ta roba na eno so ebe ho anya de obetimi akokwan so enti na ese enim anim ya bra Medimosis Clinic and Herbal Center na yemwa nyi sa yare wa nyina emfiri ho
ebi nso a na agya wayɛ mmere wɔ mpam wontimi mma adwuma wontimi nkɔkwan so wobɔ ɛdɛm mu a hee adabridwo na ɛkɔ so yi ɛno nso woba ɛbɛtumi amboa wo paa na mmom nso wɔbaa na sɛ bɛrima a wopa awoɔ deɛ yɛte ne tɛ awoɔ no nyɛ nipa baako pɛ na ɛpɛ enti na woba Medimosis Clinic and Herbal Center yɛ sɛ wodeɛ bra woba afa wo yere ne ka wo ho bra na yɛntreat mu nyinaa bia na ɔhaw bi wɔ hɔ no so ɛbɛtumi ayi ne nyinaa afiri hɔ na ba ne sɛ hypertension diabetes sciatica yadeɛ yɛ sɛ ɛma nkurɔfoɔ sisi akyea ɛma nkurɔfoɔ ntumi nya hwee wɔ wiase no so wode ba yɛbɛte afiri hɔ no mo ɛde ama wo na fa ne sɛ typhoid fever malaria ɛnwodwoɔ yareɛ yɛ yɛtaa fɛ ne stroke anaasɛ wakɔ tin yadeɛ bi wo ne obi akɔgoro akatima kepa agorɔ bi atin yadeɛ bi a yɛ yɛtaa fɛ no STI no so a yɛbɛboa wayiyi ne nyinaa afiri hɔ no mo nea wo deɛ wo sɛ wo yaa ne sa no pɛ yi a wote yɛne ɛwɔ Mass 89.7 FM Max Morning Dew dwumadie so no bɔmmɔden a na sɛ wo bɛn Adenta Barrier kɔ opposite police station hɔ yɛwɔ hɔ no mo na yɛne wo nhyia na bia wo hia bia advice bia wo hia futuo a yaresa bia wo hia nso no yɛmfɛma wo na woba enkran ankasa de a yɛwɔ AESO abrosan no emu enti hɔ no na kyerɛ Ghana Highway Authority yɛne wɔ mo ɛna wɔ the same yard hɔ a woba ame aboɔ mekyerɛ ministries ho asɛm ɛna mekan yɛwɔ agye kwadwo ɛno nso duru hɔ no ma school for the dead yɛne wɔ mo ɛna gya edi nhwɛnimu anya asɛm keto akora kuma se yɛwɔ ahenema kɔkɔbɛn ni nyinaa ne sɛ yɛboa ɛmo apɔmuden ho nsɛm atimi akɔ n'anim Medimosis Clinic and Herbal Center afei nso no baako a wɔnum de aba Ghana fo asɔ no wɔ soro ɛne Medimosis garlic capsule no ɛno deɛ pharmacy license chemical shop bia wɔ Ghana ha bia gye sɛ wa mmɔ nwura hɔ wonya bɔ so nko ɛbɛyi ɛde ama wo na deɛ na bɛmo atu America tenten ɛbɔ ɛde awura hɔ sɛ wokɔpɛ Medimosis garlic capsules ni bi ato ebia na omoja ntimi nia frusane ye wo mu ntini ye se wonom saa garlic capsule ye boa ema blood circulation no etimi kwaso yie paa ma wo afen so no ebia na wo honam aye odendenden bare titiriti eje ye bo okura wonte feelings bia eno so wonom abeti ne nyina afiri ho ne ba ne se bia cholesterol level akọ high akọ hospital ye se twewadidie mu yi o na cholesterol kosoro amediti pa ya bedwa wo so a eno so wonom garlic capsule ne bia ebeyi ne nyina afiri ho no mo wo pese wo bia wo honam no mu aye fi tu pese oyi efi ne nyina afiri ho ne ye ta fa ne detoxification no wonom Medimosis garlic capsule ne bi nso a ebeboa hohoro mogya mu ne efi ne nkae bia ne pompa eta abobɔbɔ wo no na ne nyina nso atimi ati afiri ho ebia na wo de wo nyare ebato pese wo bɔ wankasa wo ho ban enti ebetimi nso aboa wo abusti wo immune system nim me kan magyaden medical ka se bowura pharmacy anasa license chemical shop papa bia wo Ghana ha bia na wonya boso se me pe Medimosis garlic capsule ni bia ye bi be ma wo ma fofora manye capsule no Medimosis de na wo se wo gye enti wo frɛ 0244 068 447 a ye beje wo so na se appointment bi kura wo de ani wo buku kura nsa na waba na gya wo ne yen aba bedi kasubo mu se de be ya wa pomudin be koyie na wo so atimi aboa ma o man konkron Ghana ko nanim ko so yade de ebeda wo so wontimi nya hwe wontimi nkwa adwuma wontimi nhwa wo ma na wankasa wabrabo no aye bisi basa bomodin na bowura Medimosis Clinic and Herbal Center anya sanso na gya wonya yen garlic capsule ne bia na gya wa memene na aboa ama wo so apomudin agya ne nan so sei brane wapomudin ejina wo na so brane ne nyina eye ubotomua yesi kromba ya woda enoa wani ubotom ena ya go besi ye nkwamra nso ye disika ena yesi asembia nso ni wa de wi asese unyi we nta kakrato ho enti enambeka kashe sei wo be ma ye sika de ato ye botom we obi a wanya emfie ne aduonu enwotwe ekonkon ade a na chese kwese you are eligible and you qualify for this game mega cash say bomodi anafa wo phone na dial *426*8#. Mi sisu bio *426*8#. *426*8#. Mega cash say wo boss akodi e wo phone so a wo follow prompt no a eye sika kuma biya wo betua sika wo betua eye 5 Ghana cedis. Na utua 5 Ghana cedis a utimi di sika botini no 50 million ekwa akosi 500 million. Na was say
Ubomodia na wudi sa agro yi a. Eyade say we stand a chance of winning a friend say this huge money from 5,000 to 50,000 Ghana cedis. And it enei wo yare wo ho kire efie nye wo maame efre wo yere etwen nkora bie school beto books ni ade na se wutwa wani entwa wo pa wase no mu wo ho hwede a ene na wato odi de ehia ne se wo befa wo phone na wadal eye code a mabobo *426*8# na wo nso so wato eye mega cash ni bi na woto a wo akwanya se wudi sa sikabotini we nyina ya bobo su na all the 5,000 85 and say 5 cedis 85,000 a the more woto kwa nanim no and say 20 cedis dia ene na just 500 million and a woody and it enei mega cash ya enelefo ensa ehase na just enya fragadam bia we enya play store the sep the enya eligible ni bia bomodia na dial sa code na won so dial a ubetumi edisika butini ya bobo sui enelefo say play responsibly. Terms and condition apply. Terms and condition ba ko ni se wunya mfidu nwotwe a men try ye di ka kire na ya ebi mo say gambling can be addictive kwasem and also say enti asi play responsibly no anti ni nyina no enelefo na wonom ensha ehye asie na National Lottery Authority ye da wo mo se e credible pa bo dia na to be. Okay. Nti yenya gie sika wie de wo se ekɔ street ni so kɔ hwe ne ekɔ so. Na na akɔso ya se ye hwe se ade bempa na obi betimi de aye wo betimi ka se ade a wo de aye mi de mi wura mfida na me mfa nche wo da. Ade mpa na obi betimi de aye wo betimi aka se wo mfa nche no na ye de ba ade a. Obi abeje wo yere. Wa beje wo mpra. Sebiota fracha obewie usika obi wakura ni nua oni ni tifie na utimu se wa ya ma contract bia wo so wono no nsaka no na abedi wono no line ti achiro bekwa akohu no na o se ade a wodi aye mi die mentimi ewiase ya pa wa hwe obi de ye wa wuyure emfida ntwanto so kwasem ntwanto so obi twantro so na oyi wa no ba bia enyi a asem mi ni mo ho hwe na so de atome so ene me fa no mane nto so ansa na ya bonnwom no eno ye 0551598321 ubetimi afre afen so no 0550 no wasan bo 055522 wo frɛ no so ye beje wo so and afe 0579300025 miensa ya maka nyina no minim sɛ matwerɛtwerɛ ɛde agu hɔ nteja mo bɛbobɔ so na ja ye ne mo ɛde adi nkita ho ɛne street vibe no ɛso bɛyɛ dedede ye se die bempa ɛna obi ɛde bɛyɛ wo abɛka sɛ we de miwura mfida ko so sɛ entwanto so ɛno kwasɛm sa asema wonimu ho hwe woyi wano bia enye yie nanso nipa no wayiyire no ho kantinka se eyewa eyonoa wonoa mi hu no wa ha oboa abra wo hu no oboa wo hu nti wo so betimi abaso na woni yen aba bedi dwuma ne de bia ye ne mu na edie na medikan e de ato so se wonu se ye ka he for the mama be no wo se wasan send message se woni ne man ne yire nyina ntafo ne man ntafo nyina mu tie yen na de nkra no wonu man ko suku ana ebi mu mie yo ana ebi mu bie last week anti madam de wa bie dada ayo enti wo so betimi abam na woni yen aba be che wo street vibe no se ebi ade na obi ayama wo a eje se wura mfida a che se wunya kora mpo a obi wakora otimi kasa ade a wodi aye media se kenye nyame yanka me de tumi be hye mensa ebinum timi kasa se ade a wodi aye me pan de nyame yanka me de tumi be hye mensa no kwasem se wo so betimi aba so na woni yen aba be che wo street vibe no Ani ekroma ya oda ni ubotom ye dikan ti mega cash na toma ma ya enye asem ketoa nti wo di sika no na ja nso wo dwen da ache sikasem de wani tua aya na akoye something which is there akoye bibie wo ho no nsa
na anopa die ne yebusa wo ne se adie bempa wo street ne so se bia wo kan kai wo wadwuma mu wo suku mu wo di wudwuma wo baabi wakwaje wo contract adie bempa na obi di beye obaka se saa die we die wo di yam anya de am de beche obi kura ka se obaba wanka mani da no so a eja ka mene ne bebo bra watimi ehwim na frim nsam de anya de am de beche wo na okay, ode ma mensa fantum bi ma 0551598321. I hope say ejamwate obi okra wode ne kai si baabi a na obi akotu battery na firim wakotu afirim o na sa nipa se wo so wonya no a na boni fosam se ode aya obetimi di ache ne de ana kwasi ode beche won fanche hopa nkora watu achi na enye kundan udi ni be bia wo gase fira no pay good morning na tell you ni ofata te sen obi abetu ka battery ana adumara obi abetu ka battery won fanche na boni ben obi dia ye wa wontimi fanche no abira me ka battery obi atu da na so ya chero na me boni a e go bi ye ma me fanche ne se Arabia, I didn't mean yellow but from my papa the police. On the police from the channel. Oh, that's why I go police in the channel. What I tell him, what the channel. So, as some no be trapped so no do copy mo na do afie nko ade anya de wo de be che no da. And I'm going to police what the other channel. Or the channel what the other but the police in part the other channel. Wodi be che no ofa ta Max FM ye de wase papa so ba be kire wadwen so betimi abaso an na oni ababedi kasobomu e wo street no so street no so ahyehyehyehyehye so ayehye papa wodi ni baby a okasa free Max 89.7 FM. Hey Solomon City ana Solomon City as usual. Kosu ya uni pa na gina so no I say as usual. Hey na anop just have my misa edia no bi betimi dia yewo a ube wusire manase ube kan tirimu se ni pasmesi adie we me mfa nche ne da ade aye me ya pa nse time am shi adwuma for me ho na man bi eso bi shop wa me na ne wo fa se e ko ka che se mane nye ma ya ade na anyi e me ya up to date oh ye me ya de ni ho bia ni hu na se enye ni be ni ya de menya no ya pa be makantanka pa na ya se Aba danka bonte so nyame aboye tbe se adwuma po en ofi kwaye na oye adana ne hu ohinta du akire safon so dia wode abeba betom no an Solomon City fo so ichia mu nyina yese nyankopon enhira mu wa hu safo dia obeka yi udi ni baby a ukasa free the friend body asawa no oyi achia no ono a na morning na hu ye de na me ade morning anopa de se de akoso ebusa eye bia na me ebusa wi ade na obi de aye wa wo se odie ade a nipa no de me mintimi fa nche no da me de nipa ni dim papa wi papa de film ba be tin de me hu nipa na me before ma minya ka me di hey take a break na me ne bambo bi nwa na me de ayen paibo ayi we ya sapon to si adia obi dia ye me sadia satash was real na wa mento ti wa sadia sia fa shime no na say ya sapon di na daso ya sapon di na daso nyeti wa no kura bia out ni eti wa na sadia o si to no ka wa antini ye
aya eba no nyoma yo mate why mentro why said no money am talent ya baka mamatie enti wo so betimi aba so na ja woni aba bedi kasubo Max Morning Dew we be street ni mu yesebra na beka wadwen e de na obi di be ye opa baka sa we de me de che na nye yie me ya general mentimi fa nche no na woni mu se wa fa nche no so obekwa kwosere nyame ho mpaibo se woni mu de amenya me de a che no nti wo de wa bra na beka wasem. Welcome to Tuesday Morning. Friends so too. Ah, you wouldn't pan abano, Wadama. Auntie gift is so true. Gift in that so to phone now, you no pay. Oh, Jamia do me a wing. You did most of my This is a your boy and I was so too. Ya bebo anaya ho. Ya bebo anaya ho. Na dia no bi dia yewa eja. Wuntimi fancha no pen tentem ja so pa. Me bet na abu for lady bi. Oh. Ono so bet na oba na onyim be 4 months. Oh. Na ni kura onyim no sa ono na ye fi ura ne ba. Mba bi ye de ni. Ti wona lady ni ba e ni ye fun ba e. Be ma ni ho. Na me ji ni tena me ho. Ti na be ma ni ba na be ma ni kwa po se. Nka on se ye ji no. Ba ye nya ji ne bia 4 months. Auntie me share sister ya mane wo nya 6 months. Afa ebe du etire no sa na ofimi kromo po na me ti wo ende se aye nua ne sa. Ebe du etire afa de upia. No, sister wa kokan we. Sister wa e tronko a. En tronko a me se me. No bi o mpo ni me se me mpo mi ni adamfo. Me man ko bebi a me dem ni madamfo. Aw. Bi do ya se part si wa ye si. Ya se part me share na mane ba ni nya 6 months. Ansa me si nya ye ni de on se no ho. Ote no ho no se me ma se da no e na ye no. Ba kwara no hu be bia anti gift you say akwara nya 2 years. Anti gift ba me say am fan tell that because me makume mu ma no. Na ogu me ni ma se tran tro. Di bia na man fo gira me so nti enya nyame a nke bia me ye ne se me ye. Oh, fache no. Be ya ma ka pe mu akai me ye fi mu. Me sure. Na me so nti fan tell because me hu no pa obre. Oh, anti gift fache why? Wada wuro ma. Me ye fi mu se na be ya nyame so de bete no. Nyame de bete no ye da wase papa. Udi ni baby akase free. Udi ni baby akase free no pay. Ese me baby atenta. Eh, adenta fo na mo ho ye barrier fo. Ho na Medimosis tare. We Medimosis so fo na ne kwai. Enya moa. Ai, na pacha we dey ntententem dey na obi be ya wontimi mfa nche no. Ebi okra wa kubam no dey cha enye yi o. Oh, Ewurade. Amade o say ababa wa bia na mene no ehya o mi hu no na me se me pe no oje tu not knowing say o ku no nim se mi ne wonti o pe say oni obi fofo onyem. Yes, spiritually, artificially, intelligently. Wo baba giba ni bi wo ho. Na yatma na wa fanyi say no aka kire mi eki na mi bi san zentia be ne den na o ka kire mi say oh oni papa bi na ti na no kran papa no ohun so onyim kran no de akomo obi a enye ye bi say papa ne ni oni papa no meba no wa wona ma papa no mo anya be 7 years ni a bia me kaya na me yema hime na self na we made na me di ache no we dey agise die no bam no akwaje wade untimi ntumo jankyere eno ano no na chese finally oh yeah no kwasem obi abaso akoso ya we di ne wom wadama di ne wom hello obi abaso wodi we dey sike hello mami sike mi kasefe akoso ya unipa na aba no Obazike bibi aboko de nyame adom pacho na mo se eja na dom boko pa ye bisasa anope ye de no bi be ya wuntumi mfa nche oh anope de mama me wa ho papa ye kafra se madam o tra apprentice adwuma tata de mane se mane aduani di no bi be fa form so be sia adwuma no wa hia nipa no okona
No, I can't say, hey, madam, we dey on down. Oh, near Bada, intimate me, you may want to. Hey, no question, say, where do you have a work? Was ya? Merci. Sarah, they say, on fine channel, and so maybe a channel me. Where do you more reading power? Where do you say? I just say, Yamimuli. Now, she will be nanny panny fetchy, or catcher will be say, me, madam, a minute won't wood, and I won't pay and kai wing ya ye can. Can I have you just and you so you work and you would didn't baby or case if no pay. Nana penny, yeah, keep you. Hey, I was see I wouldn't pan but no, keep your secret if when you know where dear. Yeah, no pay dear giant to your baby no upper. And then will be a wouldn't me function. There'll be a fine channel and a paper. Beshiana and I'm trying to come out fans of myself. Hey, some near who? Keep your secrets. And some of them will be where this man ambassador deal. Men am catch and teach for na chiamwa call rough one na catch one say chiam like my name in Potem teacher of one and so Yankopon and Shawm. Hey, no way they need the more gram. What's not come na say and that max for me nyado the beche and that. Hey, more can some more ye near ma. I will see a mass 89.7 FM Max Morning Dew no so go so out here do braille street vibe on the na street in so and so ja one morning tree at time near the adwuma. And to obey to me bow ram dear said the bia mekano no. E so aye hye. And this will be to me bow ram dear near pecking a come. The went to me a morning ram dear just say you be a commentary. And to say I only power what can I say Casway. She said no prepare no. Was it right ye baby you me free so there be. Me and when ni would me when ni bomoding na ye fasa akonya sun so achia mo amu water man ne mpote mu nyina ai water man mo amu tai free tema nyina so ye damase papa nyame enhira mo afen so mo amu kpon kataman so ne na chiri wono mu nyina so no yes ye damase de bia ye ne mo na edi dwuma nyankopon enhira mo papa ya enye asem ketwa obi se waka waja kaso afo minya kaso afo so ena wonipa bana school grade bana so ono so ye chia ne papa ya enye asem ketwa na ashaman fo de ashama atadeka ashama hwan ashama munyina nso no ye se ye chia mo papa ekoye atoye atifi anafo ni emfimfiri mantemfo nyina nso monyimu tu yedamase papa na wantimi ammo enwuro ma se de akofa abetena se ne de na jese nyubi na ayo enyubi na aye wantimi ammo nyubi na waye enti akofa toko ni din so ni mu hu akofa toko emege toko eni toko nu toko eni toko nu mi toko nu aka ho amani dabi osi toko ya wa toko nu ho ai se ne wotiti film na ade na jete bibia timi akofa na te sen wodi novella update no eye aka sensation ya faka ho mo aka sensation na nsen ya cheche nkrofo nti no dobrodi ni de beta be bia nsa ya kwaji ya gazetted one na tese ai no na ho ye mpodie Yesu adom ye yeda na se na se die si die wiase aye na obetia na gontu so no se nyame ye wadom na de chepa bi chewa na wada nyame ase yeda na se eja pay updates be na wo di my wouldn't tell update amede mamodi wo de ma me start on one sam ye can the same ye new novelist na ye de ba no from Monday. Okay. Ye be na kama edi amamo. But sisia no akwa say what flower. Eja. Ye yi ni kakra. Edi atena ntwie wa TV so. Na what flower me say obi pewa ye wa kwan kro wo be fa so de nya wo no de. De wo be ye bia wo de be nya wo no. Eno no wo be ye. Because eno aye hunu say na Ivy Aguas oni meyai oni ne nam say na bete say Ivy nankasa hye niam to extend say Ivy ama etuo abon waje tuo because opese meya no eji ne tum
so that be fast so e de aye ne nneoma e de ade na red turn ade and as just say what extent should you go, I mean, to please people or to be favored in people's eyes? To what extent sana ivy aya yechutu no and I make us na etu ye koka ne tima ni wu yanka and they na dia wa plan so be nyina na ye kwa enti no they said the bia make can say ye novelist na ye yi ne track keke ye yi no na chese ye nyina ye sua ade e de free mu so that ebe boa yen enti Max TV novelist na de me pa to wo hwa na wo sua ade e de free ye de ba se ye yi ama wo sua ade nye se bia ye revenge ye say revenge de wo ho wo ye den a ebi beba asem beto wo na asem to wa will you seek revenge and as obe ja manyankopon say eja ono endi mawo na sa wo so be seek revenge ama wo wie yakoye bibie wo ho ana no inti no enuma bebre na wo the wild flower mu a ye yi na wo twi de eno ene ye yi ama mo na ye repeat a woman's corn a aba wie ye because to the be a baby yes ana obi eni nda kwasem say a baby ye ntini ye repeat a na chese o mo ahwe say ne de say ye repeat sa be say 1 week na wo hwe wie na say mba biom a wa ma mbe boy ko adu say na mo na repeat kra ma nhwe bi ntini ya say da repeat kakra e de ama ya hwefo na ye yi brothers so from 9 p.m. to 11 p.m. na no so no me kai ahwefo se brothers baby ye no mo nsem a mo kan ye ne bebre embebro mo ye pese ye hwe bie mo na brothers na say ni say brothers na ya sade aba na ye yi no from 9 to 11 p.m. first ye starting at 10 but mo nsem ka ye de once ye draw ya hwefo ne ye tiefo nti no omo kan de ombeka bia ne ate nti no ye de aba 9 to 11 p.m. 2 good hours. Na sa 2 good hours ya ye yi no. Ye yi no won wo hwese dia de ko be hu say kontem. Na ko kontem saa no se ebe wie ya. Ye yi brothers ni biem. Enti ahwefo ene atiefo a mu tie me. Tie nkai bo na mo hye no. Wo mo hye no so. Se brothers be wie ya ye yi biem. Enti wo be hwa no wa hwe ne yie. Edi amaye enti na tese novella world no enioma ekokoko so no enti na me san esisu biem say from next week Monday the new ones are yeah Can't Buy Me Love and then Half Sisters and no so ebeba na ye dia ka ho na ye kama edi ama oja omohundo nti enti from next week they should be expectant and e baso live. Na yan hwe obi a efa nsa na enne ya wode na fidie na kwato Max TV on hwe anim se akofa kanso omo ye morning show wo so on hwe anim se tamben na mo be hase wo TV no so enne da duen okay ti se enne anope say no ye wie morning show na ye de wildflower no ebe hye so enti wo a wildflower na eno an wantumi anhwe ana anhwe da no wo de hwe no enne anopa after the morning show after Must Radio. Yeah, free her 9 a.m. and pay ya. The Bessia and 9 p.m. 9 a.m. And your console a boyhina. 9 a.m. Yeah, not just say ye repeat the wildflower. Ye yin and run 8 to 9. No, na ye the successful Eddie Amount. Into Shannon so my and now a your boy men funny say. On say ye the Killer Bride no you know ye kakra obetumi ahwe from 1 to 2 p.m. na ye bo for so the repeat of a woman's corn esese ho but from next week no nyina ebesesa and esese ho that by about 7 enwumbre a woman's corn no ejase dia meka ye repeat ni ye twegu mu e dia ama so that wa wanhwe no obehwe na wie ya ma wakomato wiem because ye a woman's corn no na akomato ye mu ni ho na si dia no obi abompa ye na George di onwu ni ye ho ntoyen George yin wu ni George ya no wewu wanye wu ni wo no so anya fe kra enten wo de hwe si dia onya crash na dade wuo ni mu ni pa money for this the wages of sin is death enten wewu e de ko enten no ye bo 8 natural say wildflower ni asan dia sese so ama na ye bo 9 na ni ye yi the brothers 9 to 11 p.m. International say
won hwe no makastro ye hia mo nkrofo into the family of novellas. Yes. Na yen show sesia no kra wildflower ne yenya enweye no. Den na mwasua wom. Den na wankasa wasua wom say movie die. Na nka menim se ka befa sei. Enso se de fa sei de mama sua de pa. Oh, chese mami madesua mesua ne say onipa wan you should be yourself. No matter what enye nioma say wo de yama to please people. Yes, you don't do things like that. Be yourself. De nyame bia ma obi anase so bia ya wade a anka jama nyame because won kasa wo pray areto no wan hwe yi a wo na obewu te say dia me ka besen ye no begin no areto nti wo pese wo wura no nti dia wo be ya beji wo atomu ne nti no wa penkrofo ama yesu tu nti tuo ne ko kan wuti anase se na wo firi wiase na cha se wa areto no ahyase ni wo jane na ahyase po wo ndru bebia na cha se wo firi mu nti ama mesua se eto de bia enye ya honde ne ye de beye kwasem enye wa honde enye hwe wo de jame nyame wo bobo hu na se enye yi ajame nyame just relax. When you relax the answers will come. Because eto de bia ye dwene ade hu too much ade na sie wie enye sie wie wo ye den ya enye sie wie nti de na sesa boye esesa wo de wa honde ka se de wo de na wo dwene na babo so ka se ye dwene adwene a ye tenten e bi nka ho ye den ya bi nka ho enti ade na sesa ye dwene na ye tete whereas say ye jai the manyankopon at the right time. You know, everything will fall in place at the right time. Wo ha yo wo ye den yo wo ye de wo ho fe na bi nka ho wo ye kokwa wo meye tuntum wo ye tuntum a wo meye kokko enti sometimes we should let go in life. That is how I see say move here eba no je let it go ebe ha because one let it go a wonderful and ho beka so wo wan kwa wadofo esara no all of them will go na say dia wo pray and wunya ye na ko say obi be pray sa say me pesika wunya ye ebia na wo akofa kotikwa bi so wan fa kwapa so bia so na wudi nya sika wo be hu ankofo wo nyina no mo asa ebia na wo mo akwa yare na sika no one fa ko ye bibi pa bi na ye de ni nyina asa yare na fi wie wo na watete na wo akofa toko the sensational we the update and kasankasa wasan to ye fo no pa ye da na se ai wa kire ye say yes dwumadi nani wa kire papa pa ya che say o hwe na wo so wo hwe die ye de na ra wo besua bibi ewo mu enti ebeda ma me akofa ba pa sensational ho fedua wo ba double oba akoko double ebeda na say any novella update no see akacha say Max FM de enopa de mfo afidie ne nto bebe nya no panko afia no pakopoma nwumire mo afidie no ena ha se de be ya ne pa bi ewom bia no enti akofa ya da wase nyame sha papa you are brightening, you are lightening, and the Versace and the thank you and the thank you and the thank you and the Louis Vuitton together with them. Hey, say kuto say bang. And then akofa ya da se pa nyame sha papa ye be sign thank you so much. A wonderful day for us all. Bye. Ketuo bebrebe nya de odobekwa akosi bebia bebrebe yi emfa wonkosi hwe nana amachi de dede ene wotu ye for anopai na anopai no said ye enu aye hya se aje se fire service for penny for beboa ene ani aso papa pa enti no ye san twa so biem ama monya asem keto akora ene nso ye hwe expired products ene ne consequences biem se ye bomoden abo e de ewura ye people's parliament ni amunte ni ye pa o People's Parliament dwumadi na ena yebedi no ene nso ye hwe eniema asai eniema ebesai eniema aye na dwen se ebesai ai ewo Ghana ha sei
product no ebetime product biya but na dey dey focus on electrical cables ye pese ye hu say saa wiring na wo fiefie ni ade no ebitimi asai ana se sometime kra wo ya ufie a emfie dodo ahe ene wo say wo san ye foforo obu ho adan ye si free kwame nkruma mra so bepem nne etitititi wire bia wonum di bom switch bi atare mu up to now ye busa se enti expire na se eche de so sa na ya na how ben na etimi di ba obi se etwe nyerem kane adodo na ebi nso se na ye sanso atimi epepepeja na ma fire outbreak aba ni nyina nso no ye bia homa no tum a obetimi aba ba kire wadwenti ene no sa expire product and consequences na no ye hase a ye check gas cylinder ni adede no yesua de pam ene nso ye besua de ye hwe electrical cables no nene ye hwenti e bia homa no tum adama eya no aba no ne ya ba bedidwuma ye da ye ho abasisi aye ba the people's parliament ya ewo max 89.7 FM max morning dew so no ye de besom ye basisi a. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no be install with AC and TV ana. And the insure kura, essence deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours. All within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shashaka Krawo. For more details, call us on 054-401-9552. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, our Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew consistent Dumienu Beboa, program no air live on Max FM. Na nika semne se die, ya system about non-do consistent Dumienu Beboa, program no SIN live on Max TV. A hot and a bull rank of fireman so, ya cover the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any their kikaon. Afeso so, about the kutukubon sem dia, and any Max TV, Max FM, unim se Bukom Boxing Arena, the BIA ho, Professional Boxing League, ya the hun seminar ebeba Max Sports Park Jumediano so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League, ya there's the statistics and all the details you want to know about the local football. And afimpo agudi ensema ekoso yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Emu hwampa ya the matches beba ya be more odds. Now so what me twabia dibi. Sounds so any other big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana. Any wiase agudi ensem omo any omo atwetwe komo. Inti Shiame, minima bedwafo, efiti joada, ekosi fiada, ewo Max FM and Max TV. Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Cause reggae is Maji tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eliti so bi febe dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koso an feel mascience ye. Welcome to Tuesday Morning. Max FM. Max FM. 89.
Abusia Max 89.7 FM Max Money Due no Asugu so awutie no an yedru ha say yesi efre no the People's Parliament ene yesi ehwe expired products enyema ase ye gugugu shares so na obi beka say nyema ase de electrical cables so de fa ho ben an eno nso say esaya na say expiring date kana o how ben na ya etimi de bretimamufo no yenkotie ne Ghana fo kan we de simamienu pe na fe yemra yene ye resource persons no emetwetwen enkomo sisi ya antino gina soma yen check the quality no grade no be our numbers be wo ho na dey check grade no and expiring date ne sa na ma na nyina no yeah shada any education be a wo ho nti enim nti entan and ending hodwuma electric cable na mo kan ho asem empe bebri no electrician no kwato ade ne ba on ready ade na won say expiring date o na say expiring date nti de enim an say nipa na ya adwuma na ma ya na use ofi ti enim say expire na say expire ka adwane ne nyonyoma de enim say expiring date won ba ya no ye hu say expiring date won na me anim ne kura ni electric cables na ya kwato no ye de ya wora yo efie no ma mitini kula ada se me koto bia me check hwe and mi nim na me so okay me go school ba man electricals enti ebia no so ka ho se bia me electricals dey I be chem say okoto a check hwe me ko man electricals enti mi nim na me ma mitini mu da se me ko check ya me koto a me check ene dey me check hwe ti se bibi o sa dey a nyamianim ne krani minim nim say ke wusi na yeto na homa na ide ye warin ofie no nim say yi expired date won mo anka mpo anka me kra ma adwumpo ni so light yasem de electric wires de me hwe bi kra da an checking hu say expiring date won ho ana say expired date ni we de mo atwe adwen si so pa mo aboaye mama ya hu te say ye koto bi ye say ye hwe hu say expire na say expire e da mase asem we de ano odin ano ohye minti bido se uko yekoto ahuma wiring ebe wo ya dem renting minti bida me hu bida ene me first time ye de asem we ebrem mu koto ahuma mu check expiry date no ansa na mato ndi na me biewe zigbanto le melese be na ba ple e ka ha awo ya ahoin ele be na check expiry date me se po me pote pe potion fifi ole nyanya na me be de na me yibe yo ba ple ka na yo ko wo ya rende me aho men me check expiry date ape me aple akpe na me Nindiu ena wasugu so awutie anope yede wase papa Ghana for we dey asentete ho na omde amaye enti yebo awuram na Nyankopon ayadom emiensa aka national president edema electrical wiring inspection ana inspectors ama menyusu inspectors no ya chese okopie mu awo Ghana Energy Commission papa yi wodi ni dwuma yie pa ni dini elder Apiaje Kwame Totu eda mama odini ya wadawroma na odi acheme wate wo so ayeda wasem akwa aba wodin a wo hese me bom modin a bom humodin se metimi abono mama ni yi a mesanka biem na odi acheme elda Apiaje yeda wase anope de radiasi ya ya tiefo nyina etiefo ya medin wabo de efe no enti manya boni bia wodin no wa manya boni bia wabo kra ma kra to meyem wabo e ma de mu po se din na mani age no medamwase etiefo nti nyina yedamwase nyame enshira papa na we dia no pay ye topic aye hwe ye se ye hwe ye yesi wo se ye hwe eniema aye na dwen se ebese ne aseye expire product ne nyema obu abekọ shelves so ukoto ade won hwe ho on hwe expiring date onimu po se ebia nyema bi wo ho etimi expire wudi kọ ho na ma be hawo anase bia mo amoye adwuma yi mu nyema na mo de ye adwuma no obi wo kra onim se wan top papa
anaasɛ wantɔneɛ ne date ne wɔ akyiri kakra bɛtumi aha no nti yɛto asi wɔ sɛ yɛbɛboa na agya atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nso ahu nea ɛkɔ nti yɛba wo naase sɛ agya yɛba abɛgye wadwenkyerɛ kakraa bi na mewura piagye yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ mo group no mekyerɛ na National Electrical Wiring Inspectors no moankasa mo nnwuma a modi wɔ Ghana ha no ɛne ne sɛn ansa ne yɛaba electrical cables no so yɛda mo ase yɛtiefoɔ ɔman Ghana wei deɛ obi ka ɔte social responsibility nyansasua deɛ yɛnto twene ato twene so akuta nkɔpa ampa electrical inspectors yɛwɔ 2 categories of electrical inspectors certified by Energy Commission Ghana. Energy Commission you cook CB they are regulators of ECT any other things PRC na ebon machine. Na one ashe atiti eni pasuo bi a nyansa ne adom ewo wonmu na se obi woya ne fie ewia se fie ne eye domestic yaka domestic a eye efie a onipa dasani dem eye the ordinary flat ya yewe an yaka commercial installation a eye efie a like hospitals the markets any the kika ka ho enina ye commercial installation especially efie a ye 3-phase service efie bi a ekuta 3-phase 4-wire service with 3-phase meter no can be tuned as a commercial installation. And your work industrial installation your factories, sawmillers, and your factories here gugu Chamani Kumasi need the Africa Kamu Nina is classified as industrial installations. Now would die ama electrician. In your electrician kwa. Sabi otoka. Now the Bema driver, the first thing I baby son say, oh, I buy kata say oh license edim. I say I know wo ka una now do skakoto no wash it. Sounds an electrician would then the ma obi amana woya. Would say anye biano Energy Commission as certify why you want more software West Senior Upita one certificate say fire domain or say I who to me so baby says my main way Yama one card. Ocean Dimwa, not just say when you did with Musa, Upitima Yaseguma. Yama one Mutitie, you don't my fancy that's when they saw me electricians Nina, the airport. Oko University na also be waya dan a eso first entity in oko ye medical oko ye medical uwie na abejo ni Ghana Association of the ben a e won so we abeyo ansa ya giwa to say we doctor sanso na electricians no ya we na we no wo ye we nyina wie na wotimi wo ye fie ni kama eye bibia wie a Afina apana ye friend inspector no obeba na waba be check say niema wo yes accessories make accessories switches sockets equipment distribution boards and niema wo efie ho nyinara no ye wo test bia esa oyo na oye wie na edimu a se ampa onokwarefo wo ye adwuma ode niema pa ye adwuma or the Nadjin Ayajumapa. There were forms to be obey Phyllis forms in Nedio Yamiada Roma digitalization. A beba now a filling form where the not their form of the Infinity was stamped digitalization quite as a paperless where you send your men now what twako or tukwa a bibeko ECG for her, Nibia call. Energy Commission. The few are not cast why you're then over back home. The few are not the big call ECG. ECG for year. I stay now one more barber shop if you know. Now you're register. Say yes, if you know a dignity, a demo meter. Expected human. Especially approve the
na fe na mita betimi aba ofio wa approve a na inspector ne frɛ le teacher no wo ya efie no no kyerɛ ne sɛ wo ye we nye etinye we nye conductor no kura wo de ye no enye papa ni bia enti ko na kosesa sɛ nneɛma nyina wo bia inspector no na omra make sure wadwuma ni bi ohwe na adwuma no e pass the test a na nne ECG ko atimede mita no amawo yo na presido ne ne epesi ehu ne se we de wa hyase akra ma dada ntinya fe na me ba betuetuem ne ne epesi hu se nipa no yesi ade de wo so anu aso ne kon anu aso ne nan ne preko na watimi de ye adwuma ade ntina mo twen ya manipa ne ye ne wayarin wi atoto ne niam se nso niam boden papa oboni o wo mu de ni nyina ye funtum front ni nyina ne boden pa mo twen ya manipa ne ye ne wayarin ni wie ansa na mo akwache se we papa we atwam we ye fa nya adwuma ma ne nya yie ankabre nipa no ahase to ototo ne ma na mo mfa mo inspection adwuma no enkoso waka bia entisa emra ne da ho se electrician kuno wo efie wura wesi dan ye wo a system bia okọ platform no so a app bia a kire electricians ni nyina wo every region every district na wakwa kopekin up o piki electrician no a electrician ne dia waben woni nyama eso guide you etoto enya wo fie wura na akoto nyama kwasi abuonti sikenti ame fie wura kwasi electrician no ayeti se wo accountant wo company na wo disika kwa mpese wo accountant be hu che se check na wanya na accountant na so fa ne ye den because who need electrician ne dia ya training when in such a way say owu cable enya oni owu switch enya oni owu ade enya oni so wo ni efie wura no ebekọ store mu na wo akase what throw estimate eno kra ya kira when said the estimate ya kira when said the invoices description way per unit because and the total workmanship what throw na oni efie wura na kan we nyina na efie wura no wadi efie wura nanim efie wura ni bi ho obeka se bo disika o koto nyama ne dra efie bi wura bi ha onji wundi nti obeka se onu abeba koto on fa ukre nko efie wura a wonu ekwa koto nyama de be no beto aba 70% of the owners of the house go to buy whatever they want to buy. If they are landlords, they don't know the type of materials to buy. They are not professionals. Wow. And now when they get to the store, they see any you are buying, you did to man. Who miss idea board, so say any board. Idea no miss any board. Also, idea where the any boarding. That is electrician and I can a board near a few. There be a few no any boarding. Hey. If now, Mama, that's how we're too kind. Obeko back. Come on. Obeko bikura no tondo kunwo bola no. Enso di obeye ni say, aha de mi kodi dia ne bo obeye den. Enso nko bi say dia ne bo. Saa na ye nyina Yesu akoyo. Nti efie wuran ono abeko storekeeper no oti store nko wonim materials which is quality or non-quality. You need say, a way, and you come for China for instance, only the power. Yes, China for they don't produce good things. Things they ship to America, Canada, and this thing are first class things by specification. But the young yadi buy a muhanidi, yadi buy a muhanidi, and for swan in the menti. Stop standard materials are brought so that people bring in it and make 100% profit. Urade na yewra apiaje na obi nso ka se enientia ya na efiewra fo no wo mutai de akire ne se
ebu a woni electrician beko no afa kire no akoka kire nipa na oton niema ne se me di obi beba be ye estimate ye ba saa switch ye ton 2 Ghana cedi so wada worma ye ne 5 cedi mame se de be ya me nso metimi enya mfaso kakra eno so ya moje ne sen. The cost of everything is not quality, but the cheap things are very expensive in future. Uti na dia wo kan ampa onipa boni wo ho onipa boni ti na jibi afan onipa boni wo ho enti ye wo consultant menka so bi enko consultant wo ye wo consultant e bi a wo beti wudan you contact a consultant. He is well trained, certified by Ghana government, so a consultant. When you near SCADC dino, na onma for basic dino. Na consultant make dinama wo if you run. I'm making sure say the right materials, the right skill is done. O catch no be so nkoye we ya. O see any damage material contractor and consultant ka. Inu akofa abrantie we ne si na nadan. O ne si na nankanso adan. No ababe yo. Electricians e the same. E the same. Enti ye wo see ya bambi tie mu a edi enyan. Edi enyan. We are not practicing professionalism. Not at all. Not at all. Office and office. And so, what do you mean? Eh? Kakra na tie fo bebe. Mo wura ho no kakra. Yan kan e kebu na. But ya no branch ho no kakra bi. Ma me ma example bi. Se me ba mo office si ya. Me be mo invite him maybe am TV office number. One more reception no secretary. Laptop ni nyama woni nyama mo ye ni ade. So ukomfa hu wo ye CP. Debi bi wo hai kra wo hu se kane ho adwuma wo ha ya kata so nyina kama. Table no a laptops ni hu nyama ba bi e plug ni ade no. Aya mu. Temu. Leboa. And then obi a secretary or an electrician. What yes or do two or this or do two or this or no says it because professionally or your secretary by in training as an electrical somebody. So what done who pocket electrician? That is it, and that is what we want to eliminate from this country. What am I saying? Yes, we want to eliminate from this country. Make I say, 1980 DB. Now, me wa mind so as a technical lecturer. Na same man ansa obeye ketra no. Obeba for ye basic electricity for 1 year. Ansa obeye secretary. Obey basic electricity for 1 year. And never pee of obey because they say we are who will be Mikasia. Sick and crowd would declare Naman or plogo. Fridge, ya plogo. Way, ya plogo. To make us a seminar be. I was saying, man, so how to repair electric iron, emergency electric iron by married women. How to repair an emergency fridge by married women. Who to find no fridge, plug keke, plug no 30 ounce floor fish room, a blue. About what if for? Oh, where the Anna Rollins they buy JSS concept. JSS concept. As at the age of 18 or 15. Kura will come no be can spark here. Who should squat at the ultimate now? There's a battery in our way. I know, dear, we have a problem, but Madam must say, social responsibility, yeah, Mufay, is very important. Let us go to these substandard cables and inferior and all these things.
Unsabi onipa wuti ase a woyafu ne onsun negum meboa kwasem wudi a efa onsun sana efie bia no yensun ana ye electrical cables onsun ana ye electrical cables enti se onsun atutu ti se yesi appendix ni niema kansa ne ekro ni ade atititi mu a ana osachi wa ewo yafu mu ni ade a you can imagine what you go through sana electrical cables this okoto serious electrical cable and expired electrical cable a dedi kan o hwe ho a na cracks abam na red kura pa ye fita ala na sesa pa ye fita ubumu a ubonsa apai ubumu a apai ti se me a metina kuro bi so kye ya me 90 mananti a menhyam paboanti me 90 apapa ti se so be shiti mu na wa say chere em say eh kura na me standards na tiki me transits so these are the expired electrical cables and they been so substandard inferior cables all over the world in the hidden distance entering our corridors. And because they know, said the average Ghanaian want cheap things, yakeso. One, the cross-sectional area of the cable is not and is under merit. Two, insulation na yadia found and yet under all these conditions, you know, Ube say cable and yet. Who said cable 40 years, 50 years, in the 2 years, 3 years. Na cable na atati heat, cable na atati melty, na edi ejeba. I'm fair jam man, the bebane said, there be now complain, and I ja, me the electricity bill, mitriado do, electricity bill, dear yaba, me you mitriado do. Cable noir, would you use to your wadibi a friend resistance. When the cable is not standard, the resistance goes high when current flows through it. Now, Orapia, where do you mean to one crowd will can say, and I see you so cable papa, and I see you near me person when say, send your man say a bill higher yawa Ghana, have you on so a crabber. Near your crabber, no, obia, why responsibility in the air, no say, or by her side, the Codena or Deban, what the papa neighbor. Na Missuma Quanquato, as I me party for the Adiantino, man Quanquatoyano. Send your name a quality prequan, send your name, what I know what was a wound, sending a Wuquacotoni. And to be an interest head, median so Ghana, ha. Say, near Mana or Modibana, papa. You want profession. If your commissioner, a question, still standard board. And I then a near Manasamba, and me a cocotot native ready electrician. I am menu suni a buying, or Bronino, or baby candy diaba. Now, a banya communina, said your diabana, a year, come. Or send you make of father do no abba. You do know the bebam. You bet check your pot. What you say? Say, Cable no diabani, a friend of farm. You bet check your pot. They say pot, no, and yeah, a dear custom from Quani go. One way, yes, standard, a dear for a check in this 10 year main. Ya check away in every no. I mean, can be big. Wow, we are Ghanaian, at the back of tobacco. October, Cable, you see, I tell Kwame. See, I get Kwame at home, said, Cable, need Kwame, who Kwame with him more, eh? No, what the back was sent at the Camco Dubai. And then make catch row, or the Baku Peco Dubai. Dubai, for instance, comedy when saying, within 1 week, we be over 1 million quails. I will contain them. A could be of a fast way, Befaquati quans to the Ura or many more Befaso. How many bodies? Ya 2 walls. American president has all 2 walls. See, you may 2 walls Mexico. Now, no pastor, my bobu. Then you bet me out to say wall. Now, dear China, dear woman has yet requirement, Cromam, so I want to me in America. Ah, it's your bumper, you see, as a fun. Oh, Rapia, you know, Quasam son pay my education from pan. Oh, that's you're moving a yeah. Oh,
kose ye mu bia ye ya na nti sei se so bia pesika sika so de ke ye adwumanya na ye nkofom na me ka chiro bi said me call doctor bi ho me call ya doctor no be hwe no twa loto da ni table so awurade wa na me ka se lot antem na so bi awurade ko bi dani me chi misro Yanka wo studio. Said near my cost. You have just 1 minute remaining. Yanka wo studio na jaya no edi asisi ni pan ya enya sam ketwa. And so yemreno nti wadawroma wodie ye besre wo se ye miem pebre ne ma wo mra na be kire mu mo na ye fasa akonya isunsu aka se nyankopon hira wo papa na date bi a wo ka se wo kokko ko man bi so ko ye training dia me ye calculation na 1985 eye 1985 ye bedo wase ni aka se nyankopon ensure wo abusua owura elder apiaje kwame toto I was a national president the electrical wiring inspectors and you say energy commission for science ya wabeboa me adisua de no so etimi akona nim bebrebe yeda wase na yeda owura apiaje nso ase sinyankopon onhwa ne papa panti wakasa yie ye hwe anim seja ECG fo nso be ba be ka wo de na ye bia homanim na ansa na no number no ye 05515983321 ubetimi abam na jawo ne ababedi kasobo mu brana be kire wadwen electrical cables ya papa ya ka ho asem waka substandard de e waka fie wura no ma ye di electricians fo achi akwa shop akwotwa de wafe waka electricians fo nso amuni certificate amadan mu ho ogwa bro ni nam kurum so waka mo asem enti wonso betimi abaso no aba be kan de se kama na aboa mo man puntuo akonanim edan bi wo hokora na fees kwa amenkoma mre so ye wayare ye se di kan kaye no up to now ubekọ na bob we hyemu say yellow say blue say green enti wo fresh 0579300255 oba na jawaba be kire wadwen ana 0550555222 na nso aba be kire wadwen e wo the People's Parliament dwumadie no eso nya ni onya ye nso ampe na wiase abrabo a ye boy bebrebe nti no waye kentren ya wonim sema cables a wode ye ware yirin enye na wamie wani na wo so beto de aye nti wo ye sanyame wo behira wo de esa Ghana prosi anche wa sanyame prosi bechewo papa free en rankasa ben ne ankasa no de na wotim se adesua no ekoso yie pa yesi ye hwe eniema ISPI any implications ewo timamufo so na sede enne ya bom modern ne ya bawura electrical cables ni mu no nyasam ketwa enti sede engineer be kan ye engineer kasa bebre ye de na senso ebia na nsema kan ye nso wo fofora opesa wo de ka ho fa ebia substandard niema ne ho anampo
nneɛma na agye sɛ ho atututete ho atetete ne yakɔtɔ ne de abrɛwo tino wo bi na opesa wo de ka ho akonya ne wo ho e de ma wodi ni baby akasa frɛ no pay Max 89.7 FM the People's Parliament. Okay. Udini baby akasa free. Solomon. Solomon City for my son baby mo de ja. Mo city wo street ni so no ma ba ko parliament ide. Ya da wase. So wasan ba engineer kasa wo wakasa ye pa na de na wo kafa electrical cables yi ho. Na problem na kan de na kan besa meti ni de. On se omo wo ya mo wo rubber mi so omo de ehoma kim. Na pese won ka bi se ya na se nye ma se bibia ho. Yay, you best say besem ama number. So wa wani tria. Na esa mi tete to compare mo from number ntu dwa nye nti na mo nkasa bi. Sanete nti me engineer be kasa na se o ma kwan a ye de number se ne betu dwa na mo ni o mo de kita ho pa. Ni kwasem safo nyame nhira o papa. Wo na waka asem no. Koba bi e wo de chechire ho no. Yay. Ya da se. Enti we dia bre wayi puma kwam ye bia homa na tumu so betimi abaso na oni aba bedi nkita ho ene ye se ye hwe electrical cables spide na se spine so a de na wo se ye de mpa na wo se ye obu ho no ma wo se na se wire de spine ne papa ne hia papa no hwan na de bone ne baga na ha se ehifo na mekwan eme de bone ne ba na ba betete yen pepepe eja ne ade ade a ti so betimi abaso bi. Welcome to Tuesday Morning. The number you dialed is Aye brade mo check ya homa ma yesra mo pa. Agoso ya woni ho no no owura piaje bai na nka me hwe ni mu asanka wodi question ba beto no so safu dia wo na me di dwuma foforo ani mu ho safu dia wodi tu dwa kura mama hu se nkrofo questions pa anka engineer si ha no mo pa anka se do beto to questions na bobobo no enya asam keto akura ya che se me ne wo e ka sai die mu amotimi emia mu ani amogbo wura mu no ye de mo ase yes, I mean, some woman into Drebium. NT 055 159 8321. And we say, oh, Frabet to me up a camel. You see, a business and electrical cables no cry moon. Say, a view of Honoma and your papa, na head at toa na. A be a substandard. A being so a Honoma, or see why and a white tree and so ja. A black solid black and normal. Now, the solid black, a 55. Oh, my fine, yeah, mouth.
na efiewurafoɔ nso a ye di electricians fo achi akɔ shop wonyini ni sɛgya na mebusa ne sɛ ebinom kura timi fa kyire 2 cedi kura was 10 cedi mini fiewura ne beba wo ba mane estimate say na akwaya something which is there. I'm sure person crofo fa problem mpa o e ba ne se wire ne ho nkro ne ba on say why cables no egugum o ya wire na ye minim say bia owura no ekirikiri mu a wire no wire ben ne se obi wire ne fie a ode wire no kwasem say ya homa ne tito mu nti no wantimi kura nie ho no no kwasem wo mu no ya homa ne tito mu wire na wo se yemfa cables wo se yemfa wire ye fie ye yemfa wire ye stores eni ade na o san ba so bi mu ana tese socket ne ni ade na wo se ye hu ni na okay would any baby akasa free mass 89.7 FM the People's Parliament Mediane Great Banasco where dey any wa me afa wo dey and now Mr. Monkapa. Now, what a baby I would do, Juma. Me do Juma baby. Emra me tears a more chame. Oh, Yamishramo. Oh, that's so inshrawan. So now, me assure so would when near the conversation, naturally, your bompire second, your wura appear Jane over Sayaba, ne junkie, and then I try and commodino as well. Now, so kakra watino. Efa electrical cables substandard ones one mo fa kuntra sidi wura man ni muni adade no de na be kafa ho be se bebre ho ya gene o bebre agege bet unnim de na unhu I see no ba ye be ka so ya fa ye be sha de bi mu ye de roba be kava ho enti unnim de nti no no so I can here the end of the or how at the brew fire outbreak na bebre shock ni ade bebre nti why ni yakotanka e be ya yanka say yanko shop ni yankoto enfama electrician for no munyamaye ye wura so se enye ne sa o na electricians for no ye training wo mo no munim papa e wo mu ndika ye di o machi ne kwa ye nye di na nkaja wo mu ntuma yen me ni aba na me kan say ye be ye ni omachi yan kwode ye fa bet wudi sika man so nkoto de a ono be to ne de be kalomo ono allo wan bi ofie wase sabre waji sika na tunu botom electricians da munyina asa kosua ni nua berema electricians da mase ewom but wonim nani so dia ene wa obetumi akwa akoto wonim nani so dia na ne woni ni nyina abo anan na mama ko electrical shop on ma akoto to ma de na say ye di sika he ni nsem pa de wo se obi de kora de electricians da mo ase wate unso betumi abam na jawa baba kire wadwen ma 89.7 FM unum say People's Parliament dwumade ne ebiem na ebiem de akyem nti wanka sanso dueduemu na bra na numbers 3 a ye de ato dwane se wo frɛ ba ko wei 0579300025 na ama me ma wo brɛ ho ubetimi abubom a wa 0550 no so 055 biem 522 ebia na wotia yeye ana 0551 598321 eno so nyame ye wadoma ubetimi abo ede awrem na wabane abetwetwe enkomo ya enye asamketo akora wodi ni baabi a wakase frɛ no pɛi wodi ni baabi a wakase frɛ who send nipa so was so unsa ye che brade frɛ normal way no ba 055159 no na ye hwese e bia wetimi aye wodi ni ba bia okasa free hello good morning me wodi ni o free ye frame na it's a spintex for more so adwen kire ene say problem kakra ya way for your friends clients no need electricians someone want to say one thing they bring him obi bet na bill why is no be consider 20,000 no amount the work price is 2,000 sometimes no nipa me no at the estimate back no be material get 20,000 and the work price get 2,000 or budget the material there 15,000 the labor near 1,000 sometimes omudi shame the who ni ma who the only say who the amano
And sometimes, no, I'm also on the field. I'm into architecture. Oh, okay. And, yes, I'm into architecture. And then, yeah, mostly more materials, no. With your friends, or more estimate, mostly the few of the mount, no, very so. Come before from. Because before from. Hey. You can ask 2 or 3 many places, 3 other places. Because Nipa now on all photo on the honor, if you are on the okay. If you all say, if it's any windows in normal, you don't know the size. Unim, ABR, unim say 1 yard, another 100 yards, another 1,000 yards. What do you mean? Another 1,000 yards. If you are using 100 yards, no catch yourself to 1,000 yards. Also, baby, we are down, baby, because utokra show or the utokra show or the before. Yes, utokra show or the before. Or the before for you be the amano. And you know, the other says the person if I'm here, gentleman, find someone who is trustworthy. And I say mostly you people know you try to avoid with the architects and the engineers because we know the exact amount, exact length. A bit near man. But the culture so way about the Jews, sick of the year where you are say. Now, so what convinced you know? Also, what I say only now for talk. And she's so common, fifth one. Yeah, there's a fire. Because me, I do. When you consult the architect or engineer, they will charge you. But they will make sure you use the right materials. Oh, okay. Yes, they will charge you, but they will make sure you use the right materials. Put the table, no, but not table, no, in there, what all you do. Or no, verify, no, I can't trust on charge. A confusion, but no better trust, so, or no, but do sticker because, or no, do, or no. Or no, I think, yes. What do you write? Inferior materials amount, you know. Sometimes when you are down, yes. Papa. More flabas to say near Giacosia. Nina Kaplan and who answer who see Diana, who here architect in a bachelor so cables and a wire win a bebwa ama would dino at me. I bet to me, you wouldn't maybe a orchestra no pay. But your family, yes, Pasha Udini be papa. Why, here is some me. Yet there was some more quaba. I waited another day electrical cable, so engineer nay a yakas. I won't so would the anything. Yo, that's it. I'm one in a drop a more fun chain. You said in the bus studio, and your money nominee, who sent a question and no answer, because why you manache. But also, sometimes there will be the right cable and the wrong cable. I need 9 a.m. efficiency. Okay. But you are it's serial. Or the name you may share would be so. If I don't work facility, that would share the right cable for our DB. Although the other one forgets now, I was a water. You might would depend. Would the age member the but although okay, the facility, but because you know the ultimate. The internet no fact. Oh, my family is for my nobody age money. Now, okay, should be a I was saying with electric car be a more here. But apart from that, if an electrician, on the floor, they will soon do a while. We get there, baby. And you cross through back from Obefa. Also, that's a tell any how the material man no fabric and why not use our befa bin yes or bed also just have baby style I won't pay by force. That be sure. Yeah, there was a pan cuz amenya mi sha papa why I question na de near my kwaso. Wow, yetimi senya engineer wa homa no so aka be ye de pa because amanfo afe no wo course mega kra bi no amanfo per questions bi who said the architect here be kan yi me sure say cables are gu abrosa so e be different from the edigu fiti aso minimara
but said you see chire ni nyina na ni nti a yesi wo sidan a pe wo bi oni mu architect na on drama wo ni nyina is included ya obekeka ni nyina ade aka ho e bia wodan we esinsuo ho wodan we esibeposo wodan we esi asase a ekobesi landscape ni ye kama de ohun nti ni nyina na nka do ma chire kebosa yemfa ewo ya wodi ni baby a ukasa free Max FM Max Morning Dew the People's Parliament Bobby wasa wadan suma fo yenye mudeni mo ba parliament na mo ba street so baji akonwa mienu yedemase na musuma dwenche ne san ya no pay engineer kaka wa mama madin akon se wiring na yete ne dan wiring so ka wiring na nkata so isi wiring nti ya no so mai hu se ya no so ho apa ana se dia hu se ya no so no ki customer no kwasem asa wanyame shira pa no de ne de ne fa car e de ma ye nya dan ko na ye wiring no kwasem akosua topic ni ka se ye di achi aye kese ye be kama de achi ampanso ka nso wiring wo mu wo de nya autofo na nyame ya adoma won ba be Jenny Justice Amayempa ya enye asem keto na me pene se nka bianka engineer humane san tomu a but odi enye hwe ye de ne beba studio otena konwa ni mu ayenso ye nie ene wo kwahyen a wo foro so na agya wo ne de ba be sisi ani na sesi anu de agya ne ye ka ne se ukura wonim se substandard ye ba so ye bi wo ho ma hyeda ma ne bo akoso engineer owi apiaje wo ka se ba ko se ade bi wo ho no ma wo beto ne cheap sesi e be kakra no wo betue na boden ai ubeko we mama 50 cedi de no so bia nka wo gi 120 papa de na preko a party bi din o se papa preko nka wo gi kase ne preko a ne boden ne preko anso anka betimi aboa wo enso agya wo ze menua Ghana ni ai botomulism enti wo hwehwe mu na ne obetimi atua se ne watuatua wo bukura baba gi ne consultation fee we busa se na consultation fee no for den for den him say if you want something cheap and if you want to buy something cheap you end up spending more and no one semana na ura piaja e kanu ye de na se papa panemu ye behwe se wo beba na ja woni ye tifo eni ahwefo de baba sisi ani Max Morning Dew yi ka che se ye twegu live e wo YouTube Max FM Ghana etini ye course wo ha nyina se bia na wo question no kura wo de ba no won hyedan kauchi ni wi a kwana kotie ni owura apiagei e kan ye no na nyame adom ne de ne ba so a na wo so ne de aba ababisisi ani ko na ko subscribe to your channel no bo modern na press notification button no so ye ba online pe na wo so agya onso aba so na mo wutie wo fie wadwuma sukumu baby a wo bia no Max 89.7 FM asate ha sie de na jese tam no ya so anisa ye homa no so aye hye mu fanche ye waten ye mia ye ni biara se gya ye be connect na engineer kura na homa ye te na tum na kakra fo de esrem mu fa enche ye papa pa ya anya asem keto wantimi amaso bi mu a na chese we die ehwan ni hwan na apre aba mu hwan ya obi a ye wrap up hwan na apre aba mu kantanga ba ko pe mi mu chala Solomon City foni Solo no wadwe nkyere ne se ye nkwae mo dia sama ma ye je ne beba na ga bi be kasa se o ye de obebu le disi for ne die o share adwuma se onya oni ne ko no ma de ba na ko gina ne so nanka wa ye adwuma na de safu je o ko pa dia o ba o ba gina mo de ba no o ba ka te pare de gumu na no ma tebu sana mo sa da safu je ni ye ba okay it is obi obodan so na wo se obewie ozengre ne ba kwa obetimi de mienu miensa bo so ahemachi wa soro ya kututu na de enja de no obefa why akwa wo mo fere photos so kwa wo mo ta ngani why akwa wo mo fere photos so for o se we dey edru photos for so wo mo da wase wo mo de wase papa sa wo twi kan ni bi wo de bedru ho
Safo kan tanka so no ho ha dream papa ya nya sam ketwa oh abusua we de se na me di kan wantimi ama mu biem enye ne aye homa no so aye hye obi a pere so obebe mu abehye na dwen enso ye besere mo se agya mo mfa nche ye nyame ya doma ochina nso ye beba abetoa so ma ye da so awum ocha kware nyame ya doma ye beko FDA fu akache enuane no bronya ba na niensa to siri na wodi amika gidigidi ne wakwa kwaje encha na afia ni drinks ni ade behwa de na ka 3 days ne utika mu ne CD5 akosi abronya ba o ntino o kaze we de afo we mikoto gwa ya de me 20 we was me 10 enti ye mompa ye mpedate ni emfa owura apia jenhye no ma kyerɛkyerɛ na gya ye nto asonko ye nim ni nyina nka fu ase de be ya oman punto betimi akoso ye da mass buy for ase ejamu na makofa Philip Essence phones kama sanso na mo promotion mo ye da ne da nyina so ya so ne ye ni di akire yesibra na beje kettle ji washing machine ka ho ne ye fama price kete be edwe mpabo akora mfa no ho Tecno Camon 40 Pro ya abasu ya ye sleek ya noise cancellation ni ade wo mu no ubowura mass buy ya kachi nso a eja ye benye bia ma ebia na pe Philip Essence phones na gigi na kese no must buy benye bi ede ama oya enya semketo a Medimoses for ye kan ye gya den edamase Medimoses Clinic and Herbal Center Nyankopon hira mo na mo boa me yese yarewa etutututu je se ye dwonku adwonkurazi ni nyamanema nyina ansoro mo boa ye tutu ni nyina afiri ho na ne kurakura mo masan kofa Medimoses garlic capsule so ede aba boa detoxify your system ni ade edi dwuma bebre nti numbers no 0244068447 wo fra na ja wako hospital kwaya sabia papa eno ane Medimoses Herbal Center na wako akwaje oyarisa na menua ma memfa enase enso mamas buy ni nyina ne se wonom ede eye unbeatable office aba yese buy 2 for less and wunya wutisi ya washing machine ene ne kettle a sika kettle bi ena wo betua Tecno Camon 40 Pro no so omode aba ne no so ne smartwatch eno so wunya bia eno so sika kuma bi sanso ena Infinite Smart TV enso ene ne watch eno so benya ko sika na eye kuma bi na won so wo de ato ye do mu nyuma ko we ena so ya sene ye do mu ase na wo kan ja ayi minja eye mega cash so ena se wa ma ya kwanya ye nya sika ede to ye botom ni nyina ne se wo dial eye one short code no aye *426*8# no a wo follow prompts na ade se wo bia be koye na wo 3 year 50,000 Ghana cedi kan sika 500 million so ye da wo max morning due etimi eba wakono so anopa bia ebo max 89.7 FM ye producers nyina se na sedaka sie de ye kwa na ekoma ne ochinchin afidie no afuruma DJ Holy producer no ordinance say born in so time ko no ye nsa say bunko break chese wono na ye adwuma ni nyina wa ha say Nyankopon enhia no papa paida na say Samson production assistant Alexa nyame enhia no akosua green wono waje ne eye boni trisu yi megahertz was a headphone was a there head nyame aduma wo china nso ye behia na ye de mass money deal abesom wo 89.7 FM di abana krantema muzino yakramo